silo o matua o tau wha tonu sunga logo langa o mea nao ai ale matangi ai tau sile lei o si au whanau awa o lau wha putunga oa e tau sia oe ia so a sau ai ale maulau a wha e fukia na oe e wha avavau o umano whau tua atu o le whai a inga le whai ngofie e umi ai o le ua e te alu solo muli e tia ilo i e talo i le me puta ai le manava ai le o le sapelu ma le toi nei te i mai ka peli e lua lua tutu whai atu ai foi o mea umana o foi mai ai rena e le ai o se moi mai i le ainga le na ua whaaonga o le tane ai ua tipisia tātou paipa se titone se itu uia na seila le ai o se mea mawai toe susu e o tā ele le tai miliona ua whaasoa mai se tu uia na tip top ele tau tuai na ai se matai tu atu o le whai a inga le whai ngofie e umi ai o le ua e te alu solo muli e tia ilo i e talo i le me puta ai le manava ai le o le sapelu ma le toi nei te i mai ka peli e lua lua tutu whai atu ai foi o mea umana o foi mai ai rena e le ai o se moi sauia se o te whautua tu wha amatua o tu la whana umana e se fulu o a whionga a le tua o mea nana o sawai se na o le o tima le wha a whanonga awalai te talo i le awhi e wawe ai o natali ai o tonga o mai lo si au whanau se toi wha a whaulau lua tau tonga atu o le whai a inga le whai ngofie e umi ai o le ua e te alu solo muli e tia ilo i e talo i le me puta ai le manava ai le o le sapelu ma le toi nei te i mai ka peli e lua lua tutu whai atu ai foi o mea umana o foi mai ai rena e le ai o se moi tu atu o le whai a inga le whai ngofie e umi ai o le ua e te alu solo muli e tia ilo i e talo i le me puta ai le manava ai le o le sapelu ma le toi nei te i mai ka peli e lua lua tutu whai atu ai foi o mea umana o foi mai ai rena e le ai o se moi o mea umana o foi mai ai rena e le ai o se moi o Samoa o le atunu ua mai a o na tofi o le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina o le vai fo i ua malili ua mai a o na saiki a o lau polo kalame o le vau filifili ua na o se toi wha manatu ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa mau upu ta oto mau upu tu e ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana a wane i emisia le tātou polo kalame i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le radio Samoa ia manu ia tele lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia
e whaatino e fo I ma tuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui le COVID is full river, mo I lātou is full on tausanga malunga atu, whaapea ma tuipui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whātalo whelo tātou o tino o si mai ale whaafonga tautua a manto le vai aso o tala mai lo tātou o tino. O lo whaatalifo mai I New Zealand, se I pere leile manu o le totonga o se tasi o ao po o vai o le li pāle mia, le sunga la auli le maria toa le ua te apolata I Valfo si Smet, o na fto ama whai leo na tua ao te roa, ai toi taliu mai I Samoa. O le mafuanga leo le toi talo sanga ina e fo mai o le whaaua upea, o na wha mautui New Zealand le teitai o le malo ma ua le taunu uai, o na fo I maila na si ngā se ngase le aso sa ua te atu nei, le aso se fuluiva o ke topa, e pēna sa wha I loa mo mua. O lea lawa tu atu le avanoa ina ia lava ta pena o le fio le malosio le fio ngai le li palmia e li tu li mai mo sikfia ia sa pealo então foi taltalatu ia sa failon te tonga ia ele o a toa le tulanga o lo fata sei hio le manu o le tonga to am fai ona tu fio mai mo sikfia ia lo tulanga masani ia I ngase o le tulanga o panaivi, tulanga whapena ia whaatino tautonga, ia whaasima, ia pio tulanga na ele atoatona hio lele, ele o whailan tu ina mai ele whionga I lato whaito mai whapitoa, fo mai mai lato uma, ina ia tu ina mai, ia awa lawale, whaamoe o le tulanga whaingata, ele ma whaiona tu, ia ele tulanga o iei te minei, ia po lau te lenga le nā, ia watu lenga ang whaaftai, ia ile ngof te talfo ia le tātou tono ia au whengai le whionga te tai ia ma le sa ilinga malosi ia tonga whitinga foi ia mana au tāpena ilo na soifua wauna au alawa le tautua ina si tātou no ma whamalo talo whamalo taputapuai ia olo solo le mea uma ia au alo na tui se ai ia lo mau whaiwhailoa inga mai lea taimi asol vai aso ia awa lava le whaafoifoina o lo tātou watunu wau tu se ai nei vai taimi. O le si ngā se le fionga I le pāle mia e pe o na si la fia, sa to tongi elo na ainga, ai le o le malo e pe o anga masani o se siaki whaafo mai, po se tonga fitinga whaafo mai o le teitai o le malo e whaatino, ma o se isi leo fesili na tāpa ai se fina ngalo le sui pāle mia, I le whailo inga matu sitale le asfareile o mawae. Kalau besiri de singa ngasi le cece malo lo alena o mai le amtanga le sa fatu pelo na ai la se si e temi le malo wa ia se fu ngai fa tu se ba tupe e so nie toni no ton fitina mai si tu na no fa pena ia fa aftai a tolu temi nei lo ia se fu le tulanga ia o le sa ta sanga le whionga le teitai. Ia e alu langa absence. All paid e lana whionga. Peitai ia o loi whiwhaing whawaian malo, tūlanga whapea. A tūno le hao i se whātou whala inga le kabinete, le temte le whengai. Ai mai se anta tō approve tātou budget, ia solo le tūlanga masani. Ia o temi nei, ia le i o i se whātou whala inga. O le tūlanga, ia o lava i le. Lo e le whātou whala inga lava le whionga i le minister so fo maloloina minister tupe ile tulanga talfenga ya na on fa pena atu ya tulanga lo to termine tatu fa so ilumrai ba inisi swinga la ofio le fionga to lupe mai au tele pomuli nuku ona semo o le sui pale mia o le o toi fo ile au finga wenga le umku ko le mautanga se ngase
O te puata se mea o le mato tua e wha au le lātou tau tua, i le saunia o tau mafa mō ngase o lo tau fia, i le whale mai au tua o tātou utanoo, ina ua mai au na wheiroa i bale minsta o lea mta ngā ruenga, ma soala upule ai le pata upu o lātou i tū la whaasili po overtime, wa se furu tasi tu tongi e le i maua lava. Wa whaalia le sui pāle mia le whono matu stala, e te tau ona maua overtime o tangata whainga ruenga le malo, mai se leni o fuafuanga tau tupe whaana tinati o lo whaafoia i nei ngā ruenga le malo, le emergency budget, ona e le o ai ai e le tala whaata tau au tua le tupe fau, o le atala no ina le vai o so nei se leni te tongi mo overtime, le amata mai ai u lai o le tausanga nei se i o atu, i le aso tolu se furu o le masina le nei o ketopa, le ua wha moe moe wha muta ai le wha o ngā ina o tupe le malo, i tū langa whaana tinati. Ya, o le vau la whainga luenga, pēr o tau whamtala to le vau la whainga luenga, mai ai lātou o loo, le peo loo awhia, ia ma le tali mai kōi, ia i lātou o loo, ia i le whainga ma le pulenga, ma le anga ia tui luma le, ia, atu ia i le tūlanga, ia, pēr o tūlanga masani, la whainga luenga, o i principal, so to le ACO, ia so ai le whaururunga, pēlau na o le vāle na, le ai wha le tonu, au o umona, whaia overtime pēr me masani, mai overtime, ia tātou timesheets, mtulanga wa pēnā, approve, o unwa le HR, ia tu whaatasi, ia whatua endorse le ACO motu, pe mtulanga wa pēnā, ia, au mai le ulum tanga luang, ia refer no le mof, pēlau tu inga process le na, le ala ena, ina uwa whailoi whaatasi le whengal minstao, o se whamara mal minstao tupe, ia, o tilo mai vaenga, ia, wa iai male, ma le CEO wale. Aso fu mara reina, ma le CEO wale. Tupe iong whailon whapupu le vaenga. Ao le tua, tu langa masani. Pe au na iai, lona winga, o se le sona. Ia tātou, ai mau, plan ma mau, tu langa mai. Tunu whi ngā luenga mtanga luenga. Pe tai, ona o le teimi o le budget le ia pe wha pēnā. A pēnā le tu langa. Ia pe o lona winga o expenses of Westfall. Ia lena approve money. Ia mole siakele audit, ia afatu a release vai so fu. Ia penale tulanga o ile. Tulanga ia lo to me inale le au telenga. Me le nganga le na ile lipoti mai na le fengal mista. Ia le foi sa tam fai foi ia e te fatala no le tulanga o le malamtanga luenga. Ia atun se temi saso ia ono nei temi pe ana uia tu tatu proclame fai malu tātou fai wā. E maua tātou tūpe tau te hangai le uma. Ia e o lo o le tālu, ia, ina ia a ngai mai, ia, tātou ngā lue whaatasi man whai ngā malo. Ia, e mawhai ona tali atu le waunanga. Ia, iso se taimi. Manangang wharon? Alo, si dea tu tau ai maanga le pule o le kuaponga la o le tala le tupe le au tūle le a tala no i le paramene nasa koro. O iai tōhula mai kuaponga ina ia toe te tongi ai uma o wataimi, ia mani tupe o tuua i whamani anga tanga whingaranga na maro. Wa le la tato alua i lo tala le tupe. Ia whaftai, atono e taha ua le manino, le banga. O wataimi o taimi o tea. A le pache le pache. Ia e amata atu la se pasi ai. Langa iluma, lona winga a whapupu. Le ai o a whapeo o wataimi tua nai. Ia o le atu tongi le taimi nei fui submissions le au mai. A le pache le wha te pena nei. Ia e amata mai le nau e amata ma le stores fulu o le masina le nei o ketopa. Ia a ngai le rumanai. Lona winga le budget. Ia le budget wha au au le tausanga wha tu pero wha ngaso nei. A yaini expenses o lo yaini wha putu. E te tau ona au mai tonu i le nei taimi. Ia e wha tino ai. Peta i olo ia wala e wha tino i ngā ruanga le tanga ruanga tupe. Ia te tongi yaini ni overlaps wa pena ai leo. Nung whainga tongi. Le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe maui au tele paumuri nuku o ne semo. O le saludo le vaso nei e tau au fia i le fono au fai tu la fono, mo le amata tala noina o le tala whaata tau au tu o le tupe. O ngase o nisi o le tātu usanu mo le mawhai o tonga fiti le au nanga le soifua maroro ina i Samoa. Ma mafu ai o na ave atu i New Zealand ma ini tia, e wa ai seisi fo mai ma whai ai tonga fiti. O loo wha au au pēr ma o se porkalame le tonga fie.
E ui na taungata, ai o lo ave pea le wha mua le malo le soifua malo lo ina le leo tātou tangata. E pea na wha ilo le sui pāne mia nisi o ngase, late i le se fulu ua mai a wha maonia le kāpeneta, mo le awinatu i whafo mo sa idi ngātonga fiti. O le tasi leo por kalame tau soifua malo lo ina le malo, o si itia tupe ua fuafuaina e wha ngaio i ai le tala autua le tupe, leo le aso ala upule le pā le bene. I le ono miliona sa iei mua, ua whaaluaina ma ua se fulurua miliona ua whaatau nei le tala autu fau le tupe, a wātong fitinga o ngase i atunu ma mau. I le savalia i nei o le ono tausanga talu na whiriwhiria le fionga lua whalealo lilo Mikaele tō fete, o se tasi o whaamasino o le whaamasino ngā whanua masua wha Samoa. O le asfareide na te nei na whaatau tō ai lea tamali e tau veina tiu te mga aluenga o se tasi o Pelestene langolango, mo lea whaamasino ngā tāwale atano. O te sema o le tausanga lua afes fulmareiva, na vea i lea tamali i ma whaamasino o lea whaamasino ngā, ma tautu ai se ia o ina si itia rona tūlanga e vea ma Pelestene langolango. O le fionga ia lua whalealo e te le tausanga, o ngā lua e whaafaya o ngai le malo. Ai sa whiriwhiria e le komisio ngā aluenga le whaamasino ngā, e a vea ma whaamasino whaatasiei maisi tamali i e to ono, na whaatauto i le aso lua sfultolu, o te sema o le tausanga i lua afes fulmareiva. O le sauninga na whaatauto ai le Pelestene langolango fau, sa whaia le mauta whaamasino i mulunuu, i lumola na fionga i le Pelestene ma le sui Pelestene, whapea le mamalu o lea whaamasino ngā ai maise, na awai matau ainga o le fionga i le Pelestene langolango, wa se e nei e tau ave lea to finga mawalunga, o le whaamasino ngā o whanua maswafa a Samoa. Tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Ja, ole na ua ma whai ona whafonga le tātou tinu le tau whaasalawino o tātou tala mai Samoa le nevanga le fiafi mai le tautua le sui Radio Samoa longa luam tautua mai le tātou tinu le tau whautanga vaia tipi o tanga vaia. So na whapoponga a matau le nei fui vaiaso ia pe ona iai ia le nei fui aso ngā fua. Tau pule i lola malmalo se te tina tuailo tau sei fua i le tāona valu le aso a tai au. O la mwhai ona te maua seisio na whapoponga o tātou tala mai Samoa. Ia pe ona iai ia le tautua le tau whautanga vaia tipi o tanga vaia mo le tau whaatasia o tātou tala pe ona masani ai. O le mta upule pe ona a fia ila o whengaluenga le mkuka na whalmai po ila tau e ngau sia ia ma ngase se inga ia le tau maftanga mo le motanga singasi iulu mtotua le sa vali ese ma la tau ngaluenga i le vaiaso na se ma vai atu nei ia po le lua vaiaso na se ma vai atu nei mau ia tanto reporti se fulu ma le tasi vaiaso e le eini te tongi e au fiai ma le overtime. Au se tūlanga la mātango fia leo mau atu i le sanoanga le sui palmia ia ma meise fo ia whaululunga le mtanga luenga le fom al whalmai. Ia leo le wate fo i lātou ia lātou ngaluenga ia masalo o se tala le leifo i mo lātou o le a te tongi ia a lātou ngaluenga. E tupu uma ia tātou waenga nei e leise se ngalue au noa masitaui. Whapea fo i lea whapea masitala ngalue ke le lope se kanga ka ngalue fo le for love mo se alofa le ai langa fo ile mai le menga ko kongi ia ka ko pili ma tausi elo fa na ma tausi elo ainga o le me tonu la lena o le ana tupu mai le tatu tunu o Samoa ina vai aso na sei ma vai atu nei ia fa mo ia ave ile fa mo muar pulenga ma ila to lo ta yulu ile va ingo na ia fo ia tangata whengaruenga i ulu mtotua ina ia afa pio lai maua la tutongi o fisili ai seala ole maua tutongi ale vaenga lea po ila tonga se ina ia me tau mafa ia ale motanga singa se yulu mtotua o vaenga le na te tilo mai waile e te tau ona tatu tilo i tuelua ia afa pio lai maua ia tutongi ila tu maululunga ia male pulenga ole motanga singa se mafo lulunga motanga singa se ia o tulanga la le nai le mo tātou ia ilalo ifo ia pe ona sa vali i sela u whingaruenga le mguka ia le motanga singa se yulu mtotua ao le tala le leila lena le watu whafonga mai watu e taliu ma tu fo i latu i latu ngaruenga ia masalu kalo sia ia maua ngiva yeso latu tongi atua i fo i ma le se folu tasi va yaso ili maua ia le tutongi overtime elena ole vaenga le ole afia vaenga le fa pena fo ia
al matanga wenga leo mai si vaenga ia ai manole un sai manole la papale la ta tu le fa le tonu tu langa talo tupe le tatu tu ia ole la wa talo sia ia taulu atu neva ia sol fono al palemene ia wa fa mauti no mai vaenga lena ia on te solo ngale le ye fo ile nga luenga ale tatu malope oni ole si tala matango fiele no fa longa tu tatu tala mai Samoa ova ile fulunga ngase le wa sauni e fa pena na tu va ma mo ale tanto tu ne unisila ia mo sa ilinga tonga fitinga ia pe ona yai ia vaanga le na mali tanto malo manai to tele ni so la tu fie mo mia ia le au mai tu tonu au te ronei wale me tu pe ia tanto ineni usila ia male atunu o intia le mo ia vano e fa pena ona avi tanto tangata ia mo le la to siakinga le ngata folo ta tonga pe ona yai ia sfulu mantupu la tula le wa sauni tu sa mo mo sila ia awala tu ta tonga matong fitinga pe ona yeita la leilna ia monisio na ia inga fa penana mo mia na le vainga ia onisi tulanga pe ona yai ole am faina tu fa fonga le tanto tenu le tal valu ile swante am le tu radio Samoa Slima Eva tolu am sato we va talo ta ole talo tambo tato le nefo vanga la fiafi report ya ofisa va eta kilani fanga solo ye fufuanga le ngata foro por club fanga solo le aso ata ile so la vai fa mawina le matua ilangi le leyo le tulanga le tau mo tato le so mai la va fo le tayao no so la il valu minute te lo no le aso ile tayao na leila mo malia tu le luas fruiva minute tang le tu la fitu ole fiafi le so se fulu mal valu te kirino no vela fa tulanga ida mo tato sfumal fa londo malupi on yai anso lua le aso antayao fa mawina sfuriva te kirilo na malulu sfuru lua lona vevela fa tulanga mo tantou langi ni leile talo tau mo tantou le aso antayao fa ngasolo antu ile o ngato tono le neve yanso sfuru fitu lona vevela sfuru lona malu langi ni leifo le tau mo tantou le aso tofi fa ngasolo tu le aso faroide sfuru malvalu te kiri se furu maletasi lona mo lalo pe ona yai Fanga solo atu mo tatou se va inga le tatou talo le tau I Samoa pe fa pena sauni se fainga malanga mo le tatou tino Samoa langi le leile talo le tau mo tatou I Samoa lua se furu male valu tikiri no vevela lawa yai lua se furu male lima lona malu pe ona yeli tatou tino Samunta ile nei fu vanga ole a fiafi ya sauni se fainga faiva mo tatou le nei fu vayaso le so kaiao pe kiaru kila pole ala var ko inga faiva ke fie fai o le mesili makaua o ngi e malemo io ele lo au alu pe fangoka io fa fela nga ilo au pe le alu ke punga de sambi au kilani sful valu minute tele tu la valu le taia su le ngata I fale afa le valu le po na nei mo maria tu le ngata I fale mo le tanto pitonu au kilani o le ngata I fale one hunga luas fulu ba fa minute te ate fulu ma tansi le taia su le ngata I fale luas fulu lima minute tas fulu ma le lua valuanga le po na nei o la tu mo maria tu le ngata I fale mo one hanga Panga solo ba sava ingo le ngata I fale o le tatu atinu I manu kau hetsa fitu minute ta sumartasi le taia suar ngata I fale fa minute te sumartasi le po na nei mo mani atu le ngata I fale mo manu kau ya le ngata fole mo mai pincha fa lo mai se full woro minute ta sumartasi suar ngata I fale 5 minute ta sumartasi le po na nei o le atu solo atu le ngata I fale ia o mo mai pe ona yai le ala kanga ka wa kumo oe vaenga ia maso e langi le yenga ka ifalo ka ko kumu marka lenga le fanga faiva lo no winga afa pe ke fa kia o la beautiful pani apple ngei po ka ya lo winga la ke le ia ka wa o le lo fa ngoka o le lo mo ma lo le lo ka lo ofe ia ole ale mawai sau angai I sia so le nei va yaso ole so langi le ngata I fale tayao langi le a solulu so le makua ile mai nang wa ka fo le sama ka ko langi le nga ka fale mo tatou ile so se ia pa ia le so lua ole va yaso asa no winga fili po fe singa ka fale ki alu ki fa ngokai pa ole me sili maka o ngi e malemo o fo kinga ngau ke le fo ile nga me o le ai ole ola kasi ale ola ke fiwe ka usami le ale loa ile fari anga yo o ka fa ki alu fa ka usinga wi Dala na tabu ngate falo le tanto tenu le nei fo ia fiafi report ya marofisa va ai tau ia kilani E o fanga manu I lulu o la au awa e fafanga I funga o la au a o le tangata
e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. E tā tangata le antiongie ai pati ta oto ai le whepo. O le upu na mafua I le tawa I ngala palapa po le aingo fie. Lea na tā ai e le antiongie tangata mamadiriu. A ta watu la le tala I le toi ina o whepo. O loo tā oto ilo na fale matapuai. O na pati lea. O upu e momoli ai se whaafitai se tangata ua whaia ni mea lelei. O le isi o nā winga. E a le isi e whai mea sili. A e fia ai le totele. O le aso le nei o lea ua tātou momoli la au I whonga. A wā e tā tangata le ationgi a e pati ta oto ai le whepo. Mā lo le tau. Mā lo le folau. Ia manuia lau whazau. Tā alofa Samoa. Wa ule nei o kāsfuti alu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Ole tautua whai pea ale tō wha asiawa ato ni o tui pea. Ia pe o le tātou porkalame le nao le mauwha Samoa moni. Ia o le nei fwoi tamali o le tātou o tinu ua loa fwoi lana tautua e ala I le porkalame a meise. Ia o le tātou porkalame ia o po o aso luo vai aso te itasi. Ia pe o na masani ei ia le vau filifili o Samoa I lunga o le tautua. Le radio Samoa I le tātou no le tula e valu ia fiafi o so luo vai aso te itasi. Ia ma le tātou porkalame. Pe ona e whaafonga mei le neivanga o le fiafi. Mo le 12 whaaftai. Ia ma le wha malo le tō wha siava mo le wha tu fatasi o le tātou porkalame le na maise. Ia o le wha loina o le tātou porkalame. Lo whātu asiava. Ia, wa ia whala au ingalo wha mole sia uso foi. E whai ua le whala au. Ia, wa mai antalonga mua le tātou tō Samoa nga ea ngai malai lea suana nafi. Malo whaftai, malo le tāpuai whaftai mo o tau Samoa wanoa. Ia, ea ngai whapena ona mata ia matapuai le tātou au. Ia ma support fo le tātou au le ngata le tō Samoa al fitu Samoa. So le e makau kier kulanga le wai ele tanto fitu Samoa. Paftai, nisi fo ia la tau sa fa le la tau fu e lunga le awala, malo le lotonu, malo ia te o au kele I lo penga isi singa lima ikua. Kele I lo kele mosi li poki afa penga nga lima ikua le fa unga le vai so longa winga. Wa e sori le kula fongo, longa winga wa e ku vai lua le kula fongo. Amana tua, wala va tato me fai, io hi. Wala va lau fia ilunga le awala fa le lau fua, ia po le ala ko ngā ku manga ke whaia e sapota le tātou toa Samoa aua ne ngalo ia te oe le tūla fono ma ai le kula fongo le ngai umangi ngai ku le kula fongo ka liu ma le kula fongo ku ilo ua ka liu ma le kula fongo ku sa o ilo ua le ngaka ngā ku ilo ua ai lima I kua kako ia e wha moena le esi singa lima I kua le whaingol vea so e malo le tapua I malo foi ia le whaia ea tunu le tātou au tau puai a maise le tātou au o le tō Samoa. Whaio se sua vai, taulo ta oto ma e tilo iai, e dewa e se e tisoloa, aina e alu atu lea I se ainga, o lo fai se lotu ai fai esa tau saminga, wa e mole manaba na o si toia ina, le lale ua mate lai. Falinga, masa filinga, emoni e alava ita, ete talanoa, ete leiloa, mana tole tawalanga no.
e te fia o au wa e whama walunga le poto wa e mawa le ai maso pa au tau ta ua avea oi ma filio le fai pe au o fai ma faya o nga wami o nga le tatau ma pule o le au moe ma lofie ka upoe ai ina sia ai lava o ai mai sa palinga ma sa fililinga e moni e alava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no ta o le vavea o anu o le vao ua vava o o lo upito ie toga fa o ma ato ata oto ifo o wae pupula vale i le po atoa o fiu lo tina i lo fa aso poa o lo fia vi ia ma lo fia i loa ai ino sia ai lo uingo Masa palinga, masa fililinga, demoni e alava ita. Bete talanoa, bete leiloa, mana tole tawalanga no. Saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole taatua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po sauia la ia malolo tatele Fia mai mai atatape se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea E ole na onai whawhiwhianga so whiwhloi mō tātou le ne whaiwanga la whiawhi mai le tautua le Radio Samoa se whurulima e watolu a mō. E no watu lai male tātou teimi le wanti lea ua lua sumarfitu minute o tutoio na tā leo le tūla e valu. Ea, se i whaatalo whatu nei e tātou bōma nei tātou paanga le mau male tātou porkalame ile nei whaiwanga la whiawhi. Ia a mai se foli tautua le Radio Samoa se whurulima e watolu a mō male tātou tautua. Whaatalo whatu le nei whaiwanga la whiawhi a sina leo se i fuamanuia sina leo whaatele whaatese mai le tātou porkalame lungo le tātou YouTube channel. Alo whantu mo oi mala ainga. Loto mua valo ia so i fuamanuia le mafuta mai i falani. Ia o kau kai se mamao le mele mafuta mai loto mua valo ia lo whantu a loto mua valo ia manuia tele. Ia lo au maua i fo ina tunu a wafi au mga pei ona masan yai. Mea lii alo pulau so i fuamanuia le mafuta mai hente sena ma lo so i fuamanuia mea lii. Ia wha nasa manuia unga luenga ne yaso. Te Vinci Leona te whaatalo whatu te Vinci ma lo le so i fuamanuia. Tiresa ene lunga le tātou YouTube channel so i fuamanuia Tiresa. Na marwhai unga neva yaso. Ia wha nasa solonga le leimea uma le lofa maranga le leio le atua. Aisa ma naima so i fuamanuia. Aisa ma naima wha amtaile wha antasi mai. Ile tātou porkalame le nefo ia fiafi.
ya fa talo fa tu foi se uso ya sulu le tala le lei fanga tuiloma sulu le tala le lei fanga tuiloma malo se fu manuia uso fa tele fa te simai tina ngawang mal tanto proclame malo se fu manuia tina ya male tu radio Samoa le nia fiafi fa talo fa tu foi se uso ya kalifa male fa tu ya aliete committee malo se fu manuia ya malo foi le on sai fe am ngulunga pe on masan yai se atu le tanto proclame melponi Australia ka masasao mafuta mai se uso ya le misio tawa alo vatu so le misio tawa ya me se foi ya le to lo man fanau le mafuta mai fa mo ngai ke kamale le au so fatalo vatu foi ya vauliko yese tu solo so fu manuia vauliko a tele fata si mai le ne ya fiafi fatalo vatu foi ya Queenie Savelio la tola vale mafuta belungo le tanto YouTube channel weta sister malor se fumuria ya se uso aule lei to la le lei ya e pauso ngalave e mangi mongimo se uso ya lave nanai alo fatu so fa tele fatasi mai le ya fiafi malor ngalu fe ngalwengo amatole ne vayaso Amelia Mikaele so fumuria fa tele fatasi mai malor la valeva ya male tau on radio Samoa le fo ya fiafi Ile baba lumale
e sila fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Avia maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, sabale tau mofie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole Casey le Omega ka. Nai fa fianga so fi floi mo tanto le ne furvanga la fiafi na wutu la mali tanto te mile wanti se furu fitu minuto na tale o le valu. Fatalo for tanto por clame tira sa ene le nganta fo le valiko yese tu solo le mali tanto por clame. Quindi sa velia weta susta ma l'orso I fu mruia. Ya fatalo fatu fo le tanto tutua mali tanto por clame ya vise sio ifopo. Ma l'orso fu mruia vise sio le mafuta mai Brisbane Australia. Ya alo faanga watu isi
la fanau ia me se foi la tu ainga le mafuta mai le ia fiafi tu pa I matuna fautu ali itala taina so fu maruia fa tele fantasy mai ia le ngata foi le ati resa ene ai sama nei male mau male tanto tutua ia fa talo fa tu foi mola tu fa pena no fega ngaruenga le ia fiafi mano le ngalue malo fo fa mano losi ia I fa ngaruenga amato le neva yaso ioi penga tamu me tau le uswa kasul me manga ia foi le wasa le tau mafana ia le foi la mato na tanto complain le vivela ia o manga ko complain le marulu io ia so le tulanga lava na o ye tatou le ia fiafi fa talo fatu ia howi ia poti fara malo se fumuria le mafuta mo le ia fiafi City.
Lai whawhiwhianga mai la pesa le loimato a paula. Ia pi o nei ili tātou tautua me soli tātou porkalame ili nei fuiwanga le fiafi. Talo whātu tātou porkalame se uso e Andrew Luaiva. Le mau mai le tātou porkalame malauso whawteile whata si mai. Ia whawte foi le mafuta mai le tātou porkalame pi o nei ai le nei wanga le fiafi. Ia kopo eti soi fumuruia whawteile whata si mai le nei fiafi mai le tātou porkalame. Nei tātou whaasili silanga whanau e tele lau tenu mai e tau au le itaina le valu na whatasi mai fui leo ia o una le tua mo le tātou porkalame o le tutu le upenga i le loloto. O le tātou whaasili silanga lau tenu mai e tau le nia fiafi o le whaasili silanga. Mo ilanto uma e tupunga mai i antala taina nofo maui mai tua tuinga mala tala taina i matawhanga. Ulutongia a le ipanta lo lala i Samoa, Amerika, Samoa ma so se tafor ke lope. O le awhaia le tātou talanoanga lona lua, whaia lea i le Jet Illuminai Cafe, i le toluanga i le 5 te hata 2 row, West Auckland. Anso lua se fulumaliva Novemba lua o lua 5, anso tona i le tātou fulumali lua i le wauli. Ma tau te wala awantu i le awa ma le whaaloalo i le paia ma le mamalu o tau tūlanga whaalupe. A fio mai matala mai a ao. O loule awai mai, o le ale whaatali ai fuanga le tātou ainga poto. Mo se whaafsili mai i le telefoni New Zealand le o lua fitu, whaalua o, tasilima lua ono. Po le telefoni au se tālia o le o whatolu, lua valuiva, iwa lua, iwa fitu. Whaaftai seinia talataina, valusia talataina, le ala isala Noah William Palmer, tuinga mala va lotu talataina, iwa po ono sai Palmer, lo seinia le tātou whaasila silanga rena. Ole a whaia se whaalinga o la eia le Pasifika ma le tatau, pe a po le malu, whaia le te puke o Tara Community Center, i le aso tonai se furuma le 5 o Novemba, i le tau se furuma le tasi i le tai au. E ma whaio na whaisau la ei wha Samoa e wha alie lau pea, e a po o lau malu, mo risi wha batalanga wha so tai mai se brina whale, i le olua tasi, iwo na tolu o tasi, olua tasi, iwo na tolu o tasi le awa ma le wha noalo. Awa ne ngalo sau lo minga, o le tusi o le songa whaatasi ai ma le lolo minga, o le vao filifili, e mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila ma manua, o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu, o le matawha ioi ala matai le whainga o le whaalavelave, e pei o le whaapoiponga, o le maliu o le o seusinga o ainga, fesila whainga o polo, si i whaaloalo whaalanginga o le kalesia, ma le tele o le ngangana whaaloalonga, e fitu se fulu tala le tau, na lo fisa lava le Radio Samoa le tolu tolu ono Hopewell Avenue i Manukau i te Mawai. Mo nisi whaamatalanga wala au le lua no lua tasilima i vatolu. Lua no lua tasilima i vatolu pe tanga iane i le shopper Radio Samoa tau koudaran se te whaima yeso oka o a tātou tusilena. Pasifika Cup Festival Soka, mo tama mateine Samoa i au kilani nei, e ta a alo i le ta longa o le soka. O loo mato wala awantu i tama mateine e iai alatu tupu anga Samoa. I le vao se furma le lua, anga i le se furma le 5, tausanga le mātutua. E fia awai le taamirisanga soka le Pasifika Cup. E fai e le aso toa nai mua Novemba, lua o lua 5. A fai e yelo nau ma le mitamitanga, e fai masui o lo watinuu, ma la au mai le numero le o lua tasi, 5 valuvalu, tolu iwa wha. O lua tasi, 5 valuvalu, tolu iwa wha, wha fitailava, o fetu o lo sainia le tātou wha silanga lena. Mo le mamalu o mātua uma, o le māsina wa aia Certain Park School. O le ata oto ia upa ia mamalu Samoa ono upa ia ua uma ona tofi. Ai wha silsilatu le awa tele ma le wha noaro e tatawai. Le awhia le tātou community fono i le aso lulu, luas furuma le lua māsina sfululu o do 5, le itu le 5 i le awhiawhi. E whatanu ina i le aonga. E talo sangatu ma le loto mawalalo e mana o mia lo awai, ona e tāua tele ma tā upu tala noina. Whamanuia le tua i whi amungaruenga o le ne yaso whaaftaitele, susunga le li pule to whaafata le manu vaitimu o lo sainia le tātou wha sila silanga lena i le nei fuivanga o le a fiafi.
Ia mana tulana le pauna ne tantu fa silsilanga le utenu mai tau le nei foi vanga le fiafi le tutua. Al Radio Samoa Fulima Iva tolu a moi le amatango le neva yaso inisi vaenga te fia malama mai o mo na lo vanoa. Ele tantu al telefoni lua no lua tansilima i vitonu lua no lua tansilima i vitonu le tantu ofisa ia lo fa penana fa talia tumo oi pa ia inisi vaenga e te fia malama a tiliai. Fatalo fatu se uso ya leva polu i elu unga po malo le malanga manuia masalo ngau ko e kau mai fangua lo la ko le e malo la ko le kai yo sa ngofo ka po ya ku lava e alu fai o vai ya kalo si ele mawo ese fiva typhoid alo fatu so fa tele fata simile ne ya fiafi oro minute talvano What makes Optimum Nutrition? Hey, hey! Tasilima iva tu.
O Samoa o le atunu ua mai e o na tofi. O le la au ua mai e o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai e o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O se tala fia le mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso ta itasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Lewa tula male tātou te mile wanti tasil minute o te le valu whantalo whantu ia sina leo le nganta fo le whawhelua ia tu lava mat whaloalo i siutu a ia losalia. Le mau male tātou pol kalame le nia fiafi ma lolso i fumanuia manatu lo manuia o tau i le lofa melanga le lei o le atua simai al whafonga le fo whaatasi mai au na le atua. Pasta poni funiti le nganta fo i lea fifianga i le nganga o whaatasi fo i malasunga le whawhiangainga. Pasta mapusanga paila mole tātou pol kalame le tutu. Le upenga i le loloto simaia le whafonga. Touched me, Lord. You lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. When you touched me, Lord,
Mātou te whafte i atu lo mātou tua le nei e fiafi e vi ala walo swafa e whawau. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia. Mātou via o le nei te mita ua o e te tai mai fo ilo mātou wola. Wala wala mātou whamoe moe e pe o na masini ai o na mātou Paul Klame. Tui nā tui atu o e yasi, vai yaso uma māsunga fua te tasi. Pe fo le nei e fiafi o mātou o mai e le atua. Mātou te au auna ma whaia lo fina ngalo. Le tua mātou whafte i atu lo nei aso tā ua aso mātango fi. Wai whapopoina i aso lo mātou wola. Mwhaia i ono mātou ola ma fia o mātou whaia ngā luenga. Tiute ma whaiva. Sa mātou whaia ma le ngang oli o le ngang fia. Sa mātou wola ma whao ngā ina le tele o mea lofa. Au wha munianga. Na mātou whao ngā ina le ne yaso lo mātou tua. Whaaftai le tua i lo alofa, whaaftai lo wha maoni. Whaaftai lo anga le leia i mātou lau whanau. Tele o lo alofa na waia i mātou. Wa leo mātou lia mai le nei taimi. Tepa ma wawa i atu le malama le tua. Whaamatala mai lava i au fōwhanga ma le matau tia o mena i whaia i le ao. Le matau tia o e lo mātou tua. Vi yellow swafa i me o malava wa whaia mo i mātou. Le fo wa lia mai le pong sa. Mātou o mai le tua le nei fiafi. Mātou te watu i atu e lo mātou te maa. Te talaina lau upu le nei fiafi mo mātou folfolaina e o ina. Watu e fo i le tua se whaamnianga mo i la tau o whaafonga ma whaalongolongo mai le fiafi. Tu nātu i atu e le nei teimi lo mātou tua lofa mai. Se e whaamruia mai ma whaau mai i me malawa le a mātou whaia le nei fiafi. E na ia whapena o na iei lau whaau unga le mātou mta upu. Whaalongolongo lau whanau whaau le lātou whaalongo. Ma ua fo i o mea whainga luenga o le ai whaunga ina le nei fiafi le tua. Te talo ina ia whapena o na e whaau mai le nei pō. E na ia lula upu mo le mana aua ni fo i fua le nei fiafi. E se nganga e whapena o na whaamanui ai. Langa ina ai le tu ilalo le tua e maise si tia ai le moenga. Ma ave wa malo lo. Le ngata fo i lea ua whaatofo ai le sua malie le tua le ngā lala o le nganga o le tangata. Ma wa iau whaamanianga mātou te tofu sia le nei fiafi le tua whau umai le nei po. A mateina lava oe whai wina oe mea lava le a mātou whaia. E ma wa lunga i lava sovi inga lo mātou tua. Tua le tamale, tua le aloma le tua le nganga pa ia. Tu maulovi inga nei osu umai o tu lava le whabawau ono Yesu. Amene. Ia, vi ia le tua le nei fiafi i Samoa, whaatalofa atu fo i malenganga fia malenganga whaaloalo. E le nei fiafi le tātua maftanga. E lau whasausaunga Samoa, e lau fu tātua sanga il tātua mta upu masani, o tātua Paul Klame le nei, o le tutu le upenga le loto. Tātua te o mai e telenol tātua mta upu whaltus pa ia. Ia wala wa fois tātua sao. So swani lo soifua mo mātou o le whalenganga, wala tātou wholaunga whalenganga o lo whaenei le nei soifuanga tātou te iai. Ma lolo soifua maua, ma lolo langi mama, whatalofa atuai, le swafo Yesu lo tātou li whapelpele, whatalofa atuai ma le nganga fia, ma le nganga whaloalo, i le pa ia ma le mamalo si o tātou, tungu pele Samoa, a mata mai lava foi au auna le tua mo tau fole tua, ia e whapena foi, ia le tāpua inga na i o tātou tinamata mama tutua lo tāpua i mai, i tono mauta malawa, wā lava le alo whaiva o tama whanau o Samoa, i tiute ma whaiva, ma tiute ngā luenga, i le aso ma le aso e pifo le aso, ma lole te talo, ma lole tāpua i ate utoutu a ma tutua, ka tālofa atua i ate utou ma le nganga fifia, whamanuia le atua i ate. Oi, lenga ta fo i lea e whatalofa atua le e fiafi, ia i lato uma lava o whaafonga mai tono mauta ngasi. Po whea lava se meo e whaato o tolia i tono mauta ngasi, tono mauta malawa whatalofa atu i ate utou le swafa manu malo Yesu lu tātou lii, malo tātou whaola. Ele whangaloina, ia na i o tātou usum tu whawhine o lo whapenao na tuli o lātou whasalanga whaal malo, whatalofa i ate utou le swafa Yesu. Ele ngata fo i lo lau whainga luenga le fiafi, malo ngā lului, ia, nisi fo i wa lata ina manawa, nisi ftoa amata, la lava stemi mai ai tutu ma whaivo le nei fiafi, anga le leile atua, ia matete i atu lo utou soifua i o tau ainga, ia maua le file mo le saunga le mo mai le atua. Ma alole ngā lulue, ma alole whaio le whaiva,
ia via lava le tua le fiafi patalo foi le pai o Samoa lo fa fonga mai ia i tu fia o le kelope o lo tatu no fo ma mo wai po fe lava se tunu o lo e fa fonga mai mo mai ai tatu wala ata fatalo fa tu tatu Port Klame ia o le ne fiafi swa fo Yesu le ngata foi le fatalo fa nisio to ai tonu mai tono le ai telo o kilani ia wala fo le fainga malanga ia asiasi mai matua le ngata foi le fa na le ngata foi le ia oni maftanga kalisia o no mainga fatalofa ia tau pai fo e malanga mai Samoa ia fa pitol fatalofa ia to le fiafi ia le ngata foi le fatalofa se tasi o se temi mo le nei fa fonga mai il tato Port Klame le nei fa mnui le tu ia to tu sa mo le tato maftanga le nei fiafi ia le tato Port Klame masani ne o tu le penga le loto e pe ona masani ai o la auto au na fo nei poni fonoti ia ai via le tu le o tatou whengai e fōi tatou whailoai ma le au na le tuar sunga ia mapsanga paila ia so soani mai fōi le nia fiafi e fōi sana mta whai oi tau e fōi le nia fiafi e le ngata fōi lea so soani mai le whaso ino le fionga pa ia le tua ia e whatalofa atu lau sunga mapsanga e le fiafi ma lor soi fumoa ma lor langi ma o sunga mapsanga ia se tasi o whawhengainga o le mātou maftanga po le nei fōi whalapo ptonga le Harbour Praise Church e manurewa ia ata lo volo sunga mapsanga ma lo so ifo te lo fo ele le vona malanga mai Samoa ma lo so ifo mo ta lo fa tama ia basta poni ia le ngata fo ile ai fa ta lo fa tu il pa ia man malo Samoa faiona ma ua mai le nei fa sala longa le nei fiafi ele le nganga tu mutele le fa alo e fa ta lo fa tu mai lava i ta fanua sa ia pa ia si wa fanua ia le ngata fo ile au na le tua ia toi fa popo le fa ta lo fa piona fatalo fa sunga le au na le tua ya te o wo ma pa anga le Radio Samoa ma sani luno le nei platform ya fatalo fatu ya te o le nei ya fiafi ya ngata fo le fatalo fatu nisio missionary o lo lato tala ina le finangalo le tua so se vai pa no le nei ke lope fe lava te ma ua mai le nei fa salongo le nei fiafi fatalo fatu ya te oi malo so ifua malange malo la vole fato malo via le tua malo la vole ngalue malo le staulanga e va pena fo ile fa funganga sa molin fiafi au no ia le tua malo le staulanga le foi vai sa e o vai atu le ngato le sa le stona inicio e kalesia malo le tu ile tua molon finangalo malo mapsanga le ngalue fo ile ngalue ngale tua via le tua te lo ia nae le leva foi na mlanga mai Samoa ni se fofuanga foi si tu ainga ia me se asi singa ma lo longa ia te lo foi le leva na vai atu le ia lo soi fu a to ai lo upeli oi se vi le tu so a ka lo le upeli o ka o mo kwa vi le happy birthday we are in a late ya vi le li after ya se shout le faltu le ngalo Samoa po le lava ya vi le li oh faltu le le via le tua ia e foi le matu pala voi po se nga luenga foi wala au na ile sunga fa fenga le fiafi ama psanga na te fa ia ina ia le mapese ole o pese nei ia ole pese ne tusi ia ma le lona file o pese ia na o ilunga le media ia si pese tolu ma o ile ngo poni fonti ia le YouTube ia ole pese foulale ole ngol pese ole only Jesus fa Samoa na Yesu e umala a falol ma por klamo umal mam ta fa lenganga talo lol fa fiau fa pa il pese ia na ta tu lola ia le mostemi mo na fa fonga ila ia le ia fa lolon ta tu silim ta tu eva ia finangalo moli ia sunga ya sau ia ona tu ta tu la ia le fa i wai ia no ai lolo fa fiau ni fia na mam sang ia le tu fa talo fa for sunga ya sau ia matunga lue le fiafi au no mtu tu ati atu to nei e tu la male afa ole atatu mafuta ala tatu mtau pufale nganga ole nei fiafi mapsanga tati fietele no ile fionga le tua ole tu senga luenga ole mtau pu sumal tasi alo no fai upu mua e o lava ele fai upu e topse fu ai o telo ole atale te lo la le umane tata la no ile il tu si le langa fesite le ol mtau le mtau bu sulta si ai tau fo la le fa tu pena
ia tonu foi mosu va no le vai aso ta mai fa uma a fa ia uma ia me ile mta po sful malua ile vai sfo o lo fa solo la volta tu si nga luenga la wa apostolo le ta tu tel no ai e misa le ta ua o le sala lau atu o le ekalesia i ala i popo nga e o vola tu si le mta upulea fa ta ua i lava le expansion o le church o le ekalesia through persecution e ala i sa wanga la so mapsa o sa wanga i vai te e pi folinga mai o se meleanga a o sa wanga i vai te mia o se mea e la vea i tu tonu o fofuanga le tua it's one of God's strategy to expand the kingdom the church on earth o sa wanga e o popo nga e lau kerisiano so sola ona e pe pala ai au le wana le tua e ese mai Jerusalem na fasioti lo se te fano mali se te fano tanga te valena ta wai maa o nana amata ona ta ape atu le au kerisiano so sola ia no atu alea ma fai atu ai fata onu o tu ai i el forfolanga Yesu o esa tu Jerusalem o tu Judea o tu Samaria o lo il valele tu lo solo il valele mo tu ingo lo langia o le la epi o sa wanga ia o le ma fuai o na ola uli ia wa ana le sa wanga e ngo fo ia ele tala ia le firanga lo le tua ma le alu le evangelism le alu le afo le tala le Yesu ele tapa vai ai amapsanga ala totia ti fai tau mai masalo e fai tau mai na ni nai fai upu bela totia te fai tau mai fai upu mo mo o le tolu awa o le tau e o le mena e na tamal mo le sunga mamsang Fetoina le fiang pa ia le tua wa fa longo le apostolo ma auso o Utaia wa talia nu ese la fionga le tua walu ai fo i Peteu Jerusalema ona fifina wa ilea mai o le au peritome wa fa pe mai na e alu atu i tangata i le peritomeina na o toa ai fo i whaatasi ma i lantou. Ia. Le tā ua i o le mele, o pe o le introduction leo le mta upu. Pe o se, o lea mai i le au tū o le mta upu a anto lea. Pe i whaata ua i a vaenga ia. E le ngata o Petelu, le main character po o le tangata au tū o le tala. A o le iei maisi tangata i e tau o le au peritome. Ia le ngata fo lea o le au uso, pa meo le au uso i tu tonu o Jerusalema. Te le foi le usunga mapsanga. O le matau pisa fulu. Na tu po ele tala fo lea el melen sa wipe teru mai kaiseraia sawanga il falo Cornelio ta talo ai le lingi mai ele tuolo na nganga pa ia i lunga o le ainga o Cornelio le ainga mua le pol tangata mua le onu ese o matala tuai le tala le leia ngai inu ese nu ese tangata e fa mai utei o tangata ele lea te le vole miti lea na fai a Petelu i mea ai male i afu le na ele fa te we ni mea ai e fa tau i tangata mamama tangata ele lea o mea ai mamama mea ai ele lea ai nai fa tau i tangata nu ese ele le vai tanga te uteia o matala la le me o finanga le tua talepe ia na men sa Yesu maliu e na ia solo ia lalo na manatu le ai wapa ia tanga te uma pe fa tu ia Yesu e la ve ai ma nu ese au ila e pe o ile mo mai lona autu lona context e mo mai lona autu mai mtau pe fulu le la o sala lau le la o tau mai o sala lau ia le tala le lei po walu le nganga pa ia po walu ia le good news e to tonu o le vaenga le sa tu poile le fo ile ia le fo ile le me le aingo Cornelio wal watu i Utaia kava uma i Utaia le alo tala lei wo o atuanga isinu e lata i Samaria fo ni watu ai o le lau fa longo i tonu Jerusalem mai le lotu ile kalesia o so lola manatu o le aulia e va pe wit ko fiola e le se mete un tupu mele pe fo le te they were shocked fa pe e le se mete un tupu to le fo la Utaia o Utaia le me a ka Utaia le me fo le e fa pitoa ile nu o sauta e se Samaria le malo pito lunga au Utaia o le lo ele e si o mia Jerusalema o le me sa fa ile malo o Utah o le la wa kava ato le tala le leiwa amin le lope
o tu titi fo I so atoa. Who knows il nava I taimi. I le matau tia le alu le tala. I na ua alu le tala le lei I le aingo konelio. Ua alu watu I utai le mea sano. Nofo I le tele o tangata fo inu ese. Alu watu I fafo. Ia au ofo I la tangata o le kalesia. Le main po le mother church le tonu ole. Le ala I le fai upu lea. Le tonu o Yerusalema a. Le ala I le fai upu lea. Fa mai ua whaalongo tangata ia. Ona I le o salatu manatu. A saulo Peteru. E te tau ona fai e se tua inga. Fe fina wai. Le lau fe pifolinga mal feo pelu. O sau Peteru Yerusalema. O atu lola al kulupu le au li e tau o le au peritomeina. Fai lole finau o finau ia Peteru. Au fape mai. Na e alu atu I tangata e le peritomeina. A le fa tau I le aingo Cornelio. E alu iai. Se se fa pupu e sole tu la fono. O e alu tangata ngai lu tangata nu esi. O to ai fatasi. O e sole tu la fono. Ia e le ngata tu la fono fo I me tau me ai o le dietary law. E le ngata fo ile o le association. O le mai fatasi ma tala no fatasi pe mafuta fatasi ma tangata. E le e sai mo e fa ele me pete. E ma tau lia. E ese ale me le manatu la ulia. Ese fo le me le manatu Peteru. Ma te oleo la welo Petelu o le fina ngalo le tua. O le mele nanu Petelu na alo fata unu ue fai le fina ngalo le tua. O le mele o mai la ulile. O leo mai la tu la fono. O le mele ilo Petelu. E ese ale mele ilo Petelu. O le mena mai le tua. O fatanga le anganga pa ia. Fatanga le fao le tanga. Fatanga le tala le lei e le na se tala le lei ayutaya. A le tala le lei mo tangata malava. Le ala ua atu tangata nei matala iatu ma luatu asa wanga ma watu I tangata nga ifafo they spread and they scattered and the good news reached so many corners of Judea Judea luatu isi nu ese walu tala lei nu ese o break out o le ala veno no fola ulia mo lako ma fau tuai traditional thoughts mine e fapea e lika kaunko pul mele e mata o manatu o tangata Judea ia vai taimi inga o mawal fa'alu tanga la songo mamsang a mana o mie tangata nu ese fa'alu tanga e te tau ona ve mo la to tangata Judea la le wingo le mea e tau peritome mo they have to become Jews before they even call themselves Christians lo inga la ele tau I mele utup aisa o le rile Peteru mafuai wa halu fuai o avel ele lo la uria o le tua le na alu fai le fina ngalo le tua o zongo mamsa Sen matango fie o le lo tantalaina fo I o le mta up e atangia le fai upu mua le mea lai do loto tangata fai mai le fai upu mua ua whaalongo le au apostolo ma le au uso o iutaya ua talia enu ese le afionga le tua ua lava le fai upu nai tau mai ai a te tato mea laua sa ve uina loto tangata ai pe ona e tala le nea fiafi e sen mana ia le se senga mo le puna vai fou a ingu mia ele vai mana ia ele vai me fou ia ai pe o se fa popo tu le pe fo I ona e tala le nea fiafi le soifuanga ma le o langa tatou sa iai pe o tu langa le fo le pe e tusi lima e tele pa ia e tele mama e te pala ele eiso wala ala I malo de la o upu matalo ai maulalo ele o se Utaya ele o Samaria o il tangato nu ese pe o me ia wa fetine ya I mai de netime mana ia ai ta ua fo I mo tato mana ia do tato tele do tato ya leli e ei singa fesidi fo leo tu fesidi atuai e mana I fo le fesidi atu e tala ai le tato mata upu le nia fiafi fa pese fesidi ai se alava sava ai maulalo ai tangata Utaya I tangata nu ese ma le si fesili e o ngatasi ma le fesili ya sa tatau ona fia o lea ua alu watu le whaolatanga a lea tua ina I tangata onu ese ai se alava mana ia sili te tala il tato mta upua ai se ala vai ai maua lalo I tanga te nu ese e ma te le vola so mamsang o le tu la fon o se me ese le taua te le tangata it's
all about the law. It's a law thing. Te le fola tu la fono Israel. Le lava o mai faltang. Ale lava ka ko so malato tu la fono. Te le fola tu la fono Israel e lua vaanga o le written law la so mapsa. Ya male oral law. O le written law tu la fono is full polo inga se full na tu se le tu ele papa ma. It's full. Ale oral law. Ya le tu la fono vo ia mosena na tau atu pelo le oral ring o le mena fa matala na tau atu i tangata le me tau na fai e ono se lau sul tolu la fai o tu la fono o le moko e kele au ku la fono ala so mapsa o le tele o tu la fono nei le lu se lau a mene lu se lau fa su mal valu va enga fai mai o me tau na fai ia ai tolu se lau ono sul mal lima me fai mai tu la fono o me le tau na fai le kele o ngai tu la fono ai na ala na fa le tonu ma vo fa o le uli ia ma va ai ma wala longa i tanga te yutea ono tu la fono lenga fo tu la fono ya matauliela o le orolo por tu la fono le tata wala e ono se la su tolu mo me closa ia vaenga ni e matauliela tu la fono le e tolu no vaenga o le meta o le tu la fono i sauninga tu la fono i sauninga por le ritual ceremonial law le la ve ai mo me tau tu manga i fai ta po ingo sa ningo fa manetunga la ve ai male malu peritomi e o le si va ngol tu la fono la uli me ko le civil law o le tu la fono fa malo me foi o ke paka i lenga e lenga sam mo wa o ke alu o ke over limit tu la fono malo it's for the safety of the society the community ele file mu malu pui o le singa va ngol tu la fono le la tata no ngal tu la fono wa le melea e le ngopi vai mo la lo i ngai tanga tanu esi awa e malesi va ngol la tu la fono e tolo va ngol tu la fono le o le oro o tu la fono foi meta wa ngol family law le la ve ai e fai poi ponga o ila e sa no fai poi por va ngale isi va on e pui le tua inga e ke o fai poi poku on a kule i foi ku pu le va ngala on e fuale tu e mai fuale tua o le fuale le ele o pe o fuale al camaro sa mo fuale e sa perua al fuale tu o le fuale lofa o fuale lofa e sala fai poi po me la nga mga o le tua au nge o tu fai poi po e nistangata no intermarriage au nge ese va ai sa e wa kulo isi va ia makauliela nga malepe mai ala nga mel kai mingo mai e kupito dengo mai aku fasil nu ele fasil manga ngofo ya ngofa kasi ya mala usa amori sa ya puse ya ngofo kasi ya le silanga me ale ngo mal kai mingi ole tupu fara lave me ka ke vai ko esa la nga vo ole fingo ese ka ole kuri ese uma ya ngofo ya ma mixa ya le koko e makauliela o me vora al time solo mona ia ia e fia va solo minga le wala kele o va solo monga ngofo solo mai ma ngofo mai le sifa fingo finge salim o finge folele e kwa sa faka o kala e kwa nga fa le sky ia makauriela o mai fo ia nga tupu ia o mai folele o ia o mo me ta fa nga o ilo so mapsa alu ta fa nga ilunga asuria ia o akula uli nga ia mafa ipo solo i bo mai asuria ma mai ala ko ku isa o fai poipo de nga fai nga isa Maria a fai nga a mo ko ke mi a ma yese pela wa mo ko wa fai nga wa o ki a ko e ma ka ria la tata no va penga o me o le family law pole oral law il ta nga ko ku la fonge o mo se la usu ko lo a mo se e ma ko pui ale tu ai nga ia awange o atu le o tangata nu ese ia i lato ai le infala ka ve fia ka mai na break ka la uli ia o le mela le o ma le taimi le me foi la lengta fa ia sa uta awange pipi ia nga i la uli e lunga la usa Maria pol ma lo lenga piko lunga la ngala wa etui wa makwa ele a wa fa ipo solo e ma teurela e o mai na le taimi lo Yesu po o ma tu taimi o Yesu o le va ai a tangata ia inga yo la ko uso afakasi elunga le au Samaria wa isia ka Israel o ngofo ka ngu ese o le va ai la lo ilunga o la uria o mo kwa ele lea le anga yela ko pale nga fai deng so Yesu ka le pe mal fingi el vai Samaria sal fe ave ia me Samaria me uteia sal kalangoa sangi ai fakasi e o me al timing
they are still hanging on to that traditional, to that law. E le lai o mai. O le lai, e bela o Saudi Visiri, mai Visiri Pol. Lai mea lenga vai maulan. O le vai la lau li i e tangata nu ese. O kaka ele lea. Kaka le mama. O le lai o sa makauri o le wa halu le tua e tatala atulo na lo fatu no e ala ya Yesu, taulanga no fai Yesu. O malanga mea. No more law. Salo la uli ele mala malama tu la fono len ele upo Yesu len failang fam talanga va pe o tele isawa et lepel tu la fono ai ia fulfill fa te luina e lo mala malama ele la uli ia le o ave la tu inga le o ave la to complain ave la to accusation ia pete ele o mala malama ai ia mo chino le ese mai te mai sia nganu foi lele i lungo le fonga ele po no tu ai o le fina ngano ngau le tu sai ia esa Israel pui ai foi lele mai on fai pui po mai stangata nga i ia mamani to i utai e o mana te mile o le ala ki ngala u fa lenga o la o lotu la o ele kale sia kristiano tonu Jerusalem of ka makale kale sia msa le nganga pa ala ele ma vo fa pe e ai o ke ka fia e lo ku le ai o pertomea esiliamos ku son mele la esiliamos ala so mamsa la vo foi ya la so vo foi on natu nga te uteia o le ai fa tasi matangata ele mama wa ai fa tasi foi matangata ma ai foi ma me ai le mama atangata ma ka le la e foi la ko tai tree law le ai me ai sa ai wa ele a kwai wa ele me ai ele ia ma taulia le fa mai foi sul na me se le me alu tonu al me sa fa fo ele angai sa mo le loto ele ma na tu ele al me alu tonu ele u meliunga ia ko sa fa fo o le ia foi vesi tanga tai le u fa o le na le la vo o fa no fo wina le la ma fa pe ala so mapsa Peo le winga na silo na lua. Mana ia e lo fam tala ino la inga le. Fia talinga fa longo vo ne fia. Sa ta tau na fia. Ta tau na fia. Sa ta tau na fia. Ai sea. Wa halu fa o le tanga. Ua o atu le tala le lei. Wa ia Yesu ke riso yolo na nei tangata. Tami o le ola la vea ina. Se sa ta tau ona ala langa fia ma fa fitai le tua. E ala i le whaoletanga. Ma tua i le aia. Kusala oi tonu le whaoletanga. Ala e ma fau fau a le mele nga iai. Le mele sai mombua. Ia le pāna. Ia le pāna. La. Sidi e lua. Ese fo i le vave o le tua inga a le awali ia. Le au pewitomi. Whamata e iei se mafu anga na le ai lava se fesili fia malama. Ai alu sa o lava le faitio. Ma ko ia ka ila soma msanga i me tonu alea. Vave o le faitio. Judgmental spirit. They went straight to judge. Accuse. Tu ai fua. Le ai ma se i fa longo mo le tala atoa. Le ai ma se i fa fesili. Le ai ma se fesili ma se i fia malam lama le tala atoa. Po le ale Palan mafuanga wala in fai peteru le mea. They have to hear the full story before they accuse. Pe volanga il fata auto sul valulo no fai po sul to lunga i fa pe. O le na te taliatu le upu o le i fa longo yai. E fai le mona valea. E fai le mona valea. Ma mea e faa ma inai o ia fa toto sul valu vai pe sul mal tolu inga wa va ve tele na fa ia tu se tali ai le fa longo wa va ve na fa le fai unga ai le se fa longo o le si mea le ima se fesili they have to ask question si fa se fesili fa pe ali peter ali pida the rock esa me ngai halu le fa lo con le lio esa me ngai se fesili wa anga fesili ai sale me nga alu el falo Cornelio o inga e fa pe mai lo pe telu ia no foi lalo ne la no foi tu lalo fa matala lo e makaulia e mulimbuli fa matala fa aftaila le mzalo le mata o fa upo fa anga el fa upo sumul fitu na la u fa matala e pe telu me no tupu e fa matala awa uma na faile tu inga aya e fa matala o tu uma nga ia se foi se fa pe se ngongo foi lá não fa pe la tu ma
ke o kako vave aku kako mea ai le lope se le kako vave aku mon kako mka upu ai le lope mo wa ise se le ise ava no se I matua se I just step backwards o ngala tasi ai tu fatali ma fau awani vave pe on family fa to tolea le ta vai te wina o le tali ma le upu e vave lu atu ai le fa longo lono winga o le valea o le winga o tanga valea ngate vave na te utala atu ai le se fa longo mo po le au tu ma le mea wa ana fa fesili le Peteru ai me o alu le fa la inga le ka ma fa ngu fa Peteru ya vai ko ele o so lotonga wa luai pa matala lole meeting o ngai loa men I kai se raia ile fale o Simeone I lunga I kalanga o Sami fa matala tuai fa kwa uma voinga mitil tangata Cornelio lenga o lunga fale ai fa ale tu le tu ia va vai la manga il fam taleina le menga nga lenga o usau le awala a ulole I afukelea la e mai lunga le langi o la e kumu me ai le lea fa mai o ke ku lunga fasi ma ai o ke kau ku lunga va kungo me le lea o fa ko ke le ileanga fa ngwe makua fa makala kala mai petelu o va ko o ke le ileanga I se mea kalunga o wola luinga o se fa punga o ke le ai se me ai ele lea o ke le ai se pua kalunga o kalunga o wola se fa punga fa mo fia ke le ai se me ai faingi unga ke le ai ele unga se me ele lea o nga fa mai ele le tu ia tau o mea o fa pa ina wa pa ia wa tani nga le tu ku ye lunga ma fa loma kadilo sua ia mai alu petelo au malama ile wing on fina ngalo le tu ile o me ai ile o me ai e tal no mai ile angel le tu ia ti o le tal no mai ua faatanga ele tua ona o mai fatasi tangata onu ese sa fa pe ele manato tangata o lona nu ua mafai ona lo lotu fatasi ai fatasi tala no fatasi fai me fatasi mo fatasi fai pui por si fai pui por la finga o si la cari o si lo fakanga e ko escola fa o sa le va ba isso o fulfilling mo ko o accomplish me uma ya fatanga me uma no uma psang ese le tele mo ka ki ese le tele o nga luia ina ile nganga pa I o le olo tangata ya le pe no pe ya mana ya la fa longo I la tala fulu ne afia ese mana ia ina ua malie le loto pe teu e ala le fatu munga le nganga pa ia le se fefe le se pala ai le se solo muli le se fatafa ai mafua o no la mauti no le mele na feta la ia ele o lango le tu la o mo tata ele ale se foi la mela so mapsa ta fisiri o haile o pertomi o le sina meda o haile o pertomi o le olia le o pertomi ko le o pertomi ngaka ia o le olia o tangata o le tonu le kalesia they are Christians ala vai ka fil pertomi ma te olia la olia o le au peritomi wale fa mo le au peritomi the group of circumcised circumcision kaka ia kaka wo per fa mo tangata ua mama peritomi ro kaka fa mo mama kere ropo la ya ange fa spa aya ala fa mai ya materia e fa alo a Israel le lato langa le sile ceremonial law o le sauninga fa manatu e le vai ngol sauninga fa manatu langa fo le fenga le tua ma Abraham o le fenga taua atula zisitu e taua tele taua per tomi ya e materia saulo Yesu o malo le to ia wa umana fata unu ele o la o fulfill a la ulia e fa pella to manatu ala ngata o la au peritomi la fa pella to manatu o le fa tua ai fa popo e mai peritomi a tu se tu fa tua manga luenga e mataulia fo la le fa punga le fa tua manga luenga o ile na fa yesi fete nai o manatu le na fa mai istanga te le te tau ona ele tu se Jakopo tono tu spa ia langa e contradict pe fete na ile titia I male o onga la apostolo Paulo a ole le mala le upule ole ngaluenga deeds te le fa mai Paulo ele mana o mia
ni ngā luenga i le whātuatua, o le whātuatua o le taua mi o tonuina o le tangata, e taua mi o tonuina i le na o le whātuatua, e le mana o mia ni ngā luenga, ia e mai a kopo, a le ni ngā luenga e mate le whātuatua. E se la le manatu o lauli ia, e me se whala le li lea o i fōi o Martini Lutero lea na i fōi le sin la tangata, mai e lea i le taunga i eltu se stama o Iakopo, le uso leo half brother Yesu, tonu langa o lef, e te te anga i a vai e le whaasa o ngal mea, e le ai, o le whai mai Peteru, e le mana o mia e le afo e le whātuatua, le tūla ngā luenga le tūla fono, o le alanga luenga le tūla fono, o le peritome, o le mea fie whaatino e o whaatasi man whātuatua, pau ngā luenga, e a le whai mai Iakopo, le e mga umia lo walu ke whai ngā luenga ngā mawaile o lo whale, e mga umia lo walu waile fo mai o ngā e māro lo waile ngā kakalo whaaronga kuala au ki mga umia lo kūrunga, mga umia lo whaila ngā luenga, o le se ngā la tal no mai pe ia Paulo i ngā luenga ale tū la fono, the peritome, tau siol tū la fono e tau ami o tonu inai, le ai, o le whaasa onga ngā le whi nau atu na a Paulo i le ka le si Roma na iei nai tonu na, mai si ka le si peo kalatia. O le pela le mele tātal noa i li ilo sunga mamsanga, o i kongua leo ki ele mea, e whamaila uri ia, o le whātua, whapopo i e mal ngā luenga, whapopo i mal peritome, a le peritomena, e le maua le whaalutanga, e latu manatu whapea, e a mata le whaalutanga le tangata, e le peritome. Amen. That's a no-no. Le aise mea whape nā e a fo i kere lo i e pole, po e o mai vai taimi nei tātu i lom tua se le vale, se le nā mea. E o mai al taimi lo Yesu, sa umi na tu, vai lai e le umi tele na tu mau, whape ai e umai i le taimi le, kanka whao lai ngai ia. Ai o tu lava i le mata upo se fulu ma le lima lau zonga mapsa. Ia ua mawai le si lua teusanga, taimi o Paulo. E o atu mata upo se fulu ma le lima. Fai upu mua e anga e fai upu lua. Fai upu mua, fai mai. Na uifo fo inisi tangata mai uteia. E o mai uteia. Malatu o atu ile auso. E fape atu. A fai ele peritomeina o utou. Pei o le tua mose. E le ma fai o na fao la ina o utou. Kau dia la le va o le mga upu suka si le kai man mga upu sfulu lima lewa lewa o Paulo i konio ngā le ngu ngā le a le o kwa le uria mai ukai le uria ia le au peritome le au ko fai mai sole se o ka oko o i peritome la ngā ko le pe kome ko kere fa o le ngā fa pe ka sala mo ka ngā learn mai i se la ko le songa ai le ia le ma losiol tradition la ma losiol tu la fono ma losiol mea sa wa mau yo la tu ma fo le mea no la ai lo zuma sa ia leli ma lo faftai si de tolu a o fa longo atu i tangata nei e fallinga mai e matua i le anga lava ma lo la tu tau ai au le aso i lo ai fa mata sa tau ona tu wa noa pe i ai Peteru ono nei tangata ile matua i malama ato toa i le fou o le taunu mai o le nei mea fou. Ma ke lo leo songa mamsanga i ngai tangata nei. E matau lia foi. Pela na uta ua. Wow, tau sanga ola i le melea. Il tu la fono. Ai le ngata foi lea. O le lato well respecting o lato tua o lato tupuanga. Mai lava ia Abrahamo o lato fuelele patriarch le mamatriarch ngā maka mai lako faith si o mai lava i o lato wau ngā tupulanga po ia po o lato tama fo o mai lato ngā tupulanga wa leva o le saula Yesu mlana o onga saua Yesu mlana o onga pa lava makua i esea kua i pa matua i whaafsanga ia, whaafengai, very, very opposite. Kua iaia la le whike inga lea, o ngā ua whaafosei. Sa wapel vaanga lea ai o le sau o le Mesia pe o le sau i Yesu, ma le wha o le tanga, ma le upu o le ola mai ele wha mo Israelu. Ai ele o se mea
e a whaina ai i alo lātou tupuanga mese tu la fono. Ai sa wisu, e makua i esea, ai sa o le lei le visili mamsanga. O le me moia, e le te tau ona wawe whai fo stato whai unga mātu ia e tātou te whapea i e le anga ngai tangata nei. Le o tua ia pe telu aisa. Wa foi o nei mea umalama whakerisiano. Le moment lea i le o langa whakerisiano. O le mea fau, o le mea moni, ai mataulia, e fau. O la e tau mawhai ngai tangata ia, e kau folo mari. E kau wha o fiofi nga mari e kukong. E se i o lātou malama ai. Lo ringa la e pēla o le visiri. Pe te tauna tu awa no i e petero. Yes, se tau tu awa no i e petero. Lo lātou le malama. A fosi se mea. Pe fo alfa o le tanga, e kako ave e Indonesia, pe kako ave so Mosalemi. A kako aku u nga i mo kako mga ku fo le transform straight away. Raku loa, receive, impact, i ele swinga. Ai le whapena le fina ngano le tua. E whai mali. Paula le me tate loa la so mapsang. E le lopo i ingi singa sui e le teimi lea. Le lopo i ingi singa sui makua sui, dramatically change and transform from what Peter taught them. O te pe telu le no nofo le lalo tangata nei ma te lo men fa fela so mapsang. O le respond pe telu tangata nei. E loa ai le tangata wa fa tumuina i le tamau ainga fa le nganga. Wa ke loanga se fai au Samoa. Amen. E mo lo aku fai ku inga e le se fesili. Fa sanga mai lo ko inga. E inko ma fo pele ai. La o ko o mai a ku ia o malo ko lua se o fare ku mala o mal ko ainga ai le se ko fesili mo po le ar menga ku puyo la mo ko fa ele ko ainga ai ko ka po le ai ma se mea va pena no fa e fetelu ai sa malama petelu malama petelu le condition le mela ye tangata nei o tangata ele overnight ele malama ku ka au sui mala ku kalinga. It will take time. Progress. E alu fa solo lava langa lua le tua yo lato manatu ma o lato tel tonunga masui maliliu ato toa ma ave ese loa le mafau le mentality la hoki ai le mafau a le ai tu la fono e le fa le ina tangat a le ai le pertome e le fa le ina tangat ne ai culture. Culture. Fo le maual. Pea fo ka ko. Pea ka ko. O pela le mena no so mapsang. Le la o mai ai ele taimi le pe on ta fo te winner mta o posfuma le lima le. Ele o faingo fia. Amata mai a Peteru, le o mai a Paulo. Amata le o foi ni ele. O akaula foi ni. Pea male kolu se lau maila mai Jerusalema. Kau le spread ma le aluanga i kuon, me le waluanga il tala le, luaku, step pa, le wo i foi ni e whasinga mamao e se mai le sit, mai Jerusalema. Fuafua iai, u whasinga mamao, langa le wo Paulo mpanapa, ele malanga mua. Te leo po malanga mua, le po malanga lona lua, mpataulia e faisi umi o le ala o le ka ke lo haila masalo the majority o ko ke le ka ka ye o sui le o liliu le wa vesel per come mo la ko mavo wa le o to ye le la to manatu le they were liberated from the setting of their mind ele ma mera yo la to o liberate o fa sa lotto ila to ele tu ma yo la to ma fo ele mele fa per ale per tom ele fala no circumcised, no salvation, no work, no salvation. Le ai ele o le na ele o le mea na tu voices tu la fe mai Paulo ele o nga luenga ina ne imita se tas le ai o le fa tu stand alone fa tu fo le
ta ua mi o tonu i ral tangata, justify al tangata, justification, justify e lo sesia me o le fi nauna Paulo. Sa o le lei Paulo, e elanga hash, elanga ma losi le fi naua Paulo i a Roma, Galatia, and even Corinth, Kolkonito. Ona e pei o ekalesia ia, misa ia Roma, pe ekalesia ia, sa ia le fete na i tu tonu ekalesia. Fete na inu ese mai uteia, fi nau, po le ale me sao, po aila i ere me moni. Ngai fa mai Paulo e angasala uma u kou. Guilty uma u kou. Lei masisi o kou le lei. Ke e lo ngai uteia, fa mai kou, moi! Ela ve ma kou lau kala. Fa mai Paulo, yes, guilty foi o kou. Nga fa mai Paulo le tolu foi po lusu mal tolu fa mai ya. Awawanga sala tangata uma. Ai ke e ngai uteia. La fa pe uteia, siki ala kou, mama, whanga wole tua. O la justify la kou. Me le ise mea, o la ta ua mitorini la tau. Fa mai Paulo le ai. Guilty uma o kou. Tau sala ina uma o tau. Ea, anga sala uma o kou. E mga o mia uma o kou. Yesu, ke e loi ngā. La fa pea la uri, la fa pea. Le ai, e mga o mia mua o kufapei utei. E mga o kongu ese, mga o mia mua o kou le pelkome, kwa so o ele ma Yesu mlang fa alkanga. Ai le ai le fa pea ngā. E se le maali o. Au oi. Ele la titi nga luenga faola na faya Yesu. Na. Pe ona faua wina pe teru ma Paulo Pe ata va ai tu langa ia A tonu le ala foi le o mani vai tau le tato te ia le no le tua. O lo ia le fete na Ya. So la tu te mingi como Palestina. La kawa o me ha. Te lo si me manelo so mapsang. Ai la ia Lango le la skip la le feito manga mole for our time sake ole te lo ole wo o anga I think ole ta o anga ka in ka pusu ole fai pusu fitua mai ole nei a fai tu sa le lo fo ina mai le tu ya ti ta to a to mai la to ina o fatu tu ile li o Yesu Keriso o ai e fa mai Paulo o ai e a unei o te mafai o na va atu ile tu who am I can stand in the way of God. Amen. Baba ye fa upu fa unga la unga apele upu petelu inga fa mal maingo le mele nga tupu. Ai o mo fa upu suma wa fa mai wala tu fa longo mai ia upu ona la tu fa lo longo lea. Le wingo nga upu fa lo longo. Wo maku ile ma se pisa. File mu silence peace fa mai fa longo la upu ya sanga la fa I volta vaenga lea tam ta upu. Ua vivi ia tu foi I le tua. Ua whapeane, e moni ua foa I atu le tua inu ese le salamo e o lai. O le mea maaliela I kala le la songa mapsanga. Makaulia. Le anga fai mai ngā makamalkam ka upulu. Fai mua o tolu. O fai le debate. O fai le fai le accusation. Fai le tua inga. Tua isa oa pe telu le me le anga I fai. Pe isa wanu I o. Fa matala tu le petelu me uma luatu o le atua kua ile kua au ko ki kua ia au kua ile tua blame God for what is happening kua ile tua le fai o po mai o aila o ki fa le lave ia la o le tua Oi, kai pe uma maltala petelu le na fai o le falo Cornelio ingo fai mai langa au malanga le ngala tu. Fai mai langa au malanga. Ui petelu. Ui vai le wo po kiso ka mo ese bi ofo wo le la uri u te ingo ma petelu. Ala kala petelu. E ese si ma fai ona vau ia le vai. Ole vai la, ole nganga pa ia. Praise the Lord. Ese si ma fai ona vau ia le vai pe afina ngalo le tua e ta fenu ese. Wow. Pe folele mga ole uri uteia kai pe fole vai la kafe mai la lia o nga olo ka kasko kelea e pupungi ola ko rimal kafe vai em fenka ko ka vio ka ko rimal kafe vai le e ka vio kwa e fio ka o filming yo vai pe a kafe e kafe a ta e ka vio kwa e kafe a ja o le fina ngalo le tu o le mela e sili ona ma nei el fa un le la so mapsa fa mai ua fa ai ua o mai le spiko o so o mai le aupertome
O mai mala o apostolo. Kua mo fai au longa kongo petelu. Ai kau fai vi i vakasi. Amen. Ai vi i fatasi le tua. Wa ai la outcome. Wa ai la mana ia. Okay, fo la me okay. Commenting ia tangata ia au peritomi. Amen. Okay, ai le fa tai ma le fa ma lo ile au peritomi. La ulia ma la mai isa. Le mangai o le la tu tali mai. How they react, how they respond to the explanation. From Peter. Le wha amala malamaina e Peter na teutala i le wha unga i lalo le mana le wha unga. Wha amala malamatu. So le elei mas ke enko iai. Anu wha mai. Ale ngā whaitau ina wha mai ua vivii i la tau i le atua. Wha mai ua Sumal valu. Ia sumal valu. Wha mai ua vivii atu fo i le atua. Ua whapeane e moni. Ua fo ina atu e le atua inu ese le salamo. E ola ai. Mana ia tele le vai ngale foi la tu inga isa lewa vatul tu inga o lewa mai fa manga umalo mai fatasi vi fatasi fa manu fatasi le tu loinga o mali li fatasi tu ina tu le ava no io la tu uso nu ese se o la tu tali ai fa o la tanga Yesu ia mo mai lo loko vakas mai lo lotu fa tasi ke lo la songo mapsang ale foi le langa lo va tu le wa te lo esele o foi le o fa pe po le ase o onga ma ne ya ta tu te mo mai I amisa petelu o le tama utulo le ata o le main character le po aka hui ka kuma makai sa mo yeso e ya kama uku le aka kama uku le aka I o petelu ala se o nga da tu te mo mai a petelu ala so mapsa mana tu usom tu fa fini po anga luenga le lei tele e te faia ta tu te faia faia le tu amen o nga luenga e te manatu o malie le lei le fina ngalo le tu a ia e manatu e ia lava tangata I tu tonu se mea tonu e kale sia tonu ainga tonu nu tonu pale mene tonu malo e ia ngaka e whai kio ia oe. Tua I se ina oe. I mea le lei e te whaia. Awalangi e react in a negative way. Awane e tau mwhai e te tau whaia se me tau I tua I le leanga. Awane e tau I masui. Pe te baba ai leanga I se me tau I tua I ia e o tau tua I se ina, tau tua I fuaina oe usom tu whawhine. Tato uma. An me monia sa o tala le fatu. Po a me le te whaia. E ia tangata e loto vale. E ia tangata te utuai. Ai te lo, tato whaia le mele na whai petelu, pia whai tuai seina I tato o e mau. A whai e le lofe sili ina ia malama lama le e se mta upu ala so mapsanga. Ona e matua I whaasanga lea e tali le file mu mamatua I wha malama lama le lei se mata upu. Fa malama la ile wala lea. Fa malama le lei e tusa o le mea moni na eva ai ma le mea na e fa longo ai. Explain the subject or the issues in exactly what you saw and what you heard. A sa o lo fa malama mai non mata upu. Ia na eva ai lea. Ke vai aku. Ala so mamsa. Ke vai aku va ngale kau ku ia oe. Maloko leanga ia oe. Tua I se ina oe. Mo toi o mai. Ia, ma toi whaale lei mai ia oe. Tai pia o le melen tupu I, le au tau tuai, le o mai vivi I whaatasi I le atua. Tu whaatasi mpeteru, le uli ian whai tio ma la tau vivi I whaatasi ma le atua. E toi o mai ma whapea mai ia oe, usom tu whawhine, ma lo lava. Ma lo. Alo zongu mapsa. E mai wha malo, mai mana ia ngā luenga. Mana ia wha manga o le mta upu. Wo lei fo ise toi tala toi fo ia tua. Ia pe wha pe mai, whakaru si ia wha pe mai. Sorry e de koe whaia. Karu si ia wha pe mai, sorry e de koe whaia, e de koe kua ia mo visiri a kua o ngā mga miele o wha manga e de koe wawe kua ia kua oi. Ia wal o mea ngā. A whaila e tupu ia te oi som tō whawhine. Le tau tu mai o nisi ia te oi. So se mea in what
whatever areas, aspect of life that you are accused of something wrong accusation. Ai te ono tinga ai mai fia tau I masui. Aua te pole. Te lola me fai. Tu fatasi mpeteru. Tu fatasi mal tangata to alelei. File mu. Ma o te pole esa. Wa fo ngai lo te tu fatasi mpeteru no ye me ala zuma sa. You are with Peter. Ile tua inga. Aia e un sa'i ai ina ia e manu malo. I mea whaingitama mea ti ngai o mai. Ia ona toi o mai ala ia lea ma toi ifo mai a o e ma whai mai wha marulu atu. Ua vave fo ile. Tautu ai atu male. Se o le neitu. O le loto vale. E tele na mafua i nei mea lau sunga mamsa. Ia. O mana ia o le conclusion inga o le mtau. Ia. Fai suma le vata. Ia. Na te tee, na le fia. Ia. Na tūma mau. Ia. Ai o mai fai suma le vata. A mai e se fai au e se mana ia. Kuso iwa tu fatasia I loto. Ua solo lalo pava I loto le feitanga. Ia. Solo lalo pava I loto le tusi lima. Solo lalo pava I loto le vai mau lalo. Ai ua mai fai suma le vata. Fai mai. Wo mai fatasi. Sa sae sisifo ma tu le tutonga. Wo mai fatasi. E kalesia. Le alava le ngore e kalesia o nga lue. Wo mai fatasi. Tasi le loto. Tasi le nganga. Tasi le mafau. E tasi le tu au na iai. Si tia oia. Ai ngā tia o tātou tangata. Au le kia o Peteru. Amen. Kia o le teitai. Amen. Kia o le tangata o lai o mia le authority. Amen. Ma te ureo so maa ngai e kele le mea ngai whamei. O elea se singa kele e erike ke. Ma elea se singa kele e erike ke ele amkanga o le kare si elo sunga mamsa. O Peteru. Esea. O Peteru tangata sa sili o na tau la mua I la amtanga o le kare si. Toa, lotu tele, la unga. Li fefe. A esea. Lango yo le teitai. Amen. O iana watu eriki. He was given the authority by Jesus. Amen. With the key of the kingdom. Amen. That you hold it. You hold it. You hold it. Peter the rock. You are the rock. Oi. Yeah. Awang palai awang fefe. Praise the Lord. To tele. Fai lenga luenga o te tuina tia toi. Won't be long. I will be gone. Okay, alu le ko yike wadu. Ai kango ye kinga. Oil pule. Oil te tai. Wa ila ye. Amen. O ilanga silong accuse, o inga siling ki ngai, o inga silinga ngo o ye pupu ngai lam tanga le kalesia, pida. Ona o le matau tia. Nau sunga mapsa. Yo ka fu kakapis. Amen. Ai li tang. Ya. O te ta palo sunga. Ya, fo ye. Ne mo sau si ya tule. Le fo ile ta ya le ta laptop le ya ole le PC le PC ole o mo tu nga le sini le le ave o ya sawe ya fo ya ta ile ta PC ne fiafi ya le ai ole ai ta lo le USB le ile PC ya ai ole a atule ya ta PC o ole le ai ole a to atul sunga ya mapsanga. Ya, faset talo e fa ia elpis. Ya o montalpis. Ia tala tu lol tatu le na tatu tal no. E foi so officiale winga ya Peter the Rock ia ngai. Au mai la ia le. Ai lo sunga mapsang. Ia nai nal ta pisi. Ngor pisi ole only Jesus. Ya fa ia le fia fia na. Ta lol ta pisi. Mole la. Fa pa ia. Le tua o lava e o mea lo mātou tama. Thank you, Jesus. O fo i o le atamai. Le anga vaa. Ma le sosia, ma le tamau ainga. Tai tama. Au li taina le nei pese lo mātou atua. Mātou te whaapa ia lo mātou tama. Jesus' name. Le atua so se tasi e whaalongo longo le nei pese.
ia avea le nei pese fai malu I tau I lona soifua au auna ia te oe. Avea le nei pese fai ma whaamanianga I leona ola lo mātou tamā. Avea le nei pese le atua so se teimi e whaalongo inai ia la ngona inai le alanga o ke riso I o mātou wola lo mātou tamā. Thank you, Jesus. Talo le atua whapa ia le nei pese lo mātou tamā. Ia tala I atu, ia launga atu, le atua le nei pese. So se tasi e whaalongo longo ai lo mātou tamā. Ia whai ma whamanianga. So se tasi lo mātou tamā. Le tua whaauaua me alofa, whale nganga. I le au auna lo mātou tamā. Le tā leni lo mātou atua. Whaalau tele, le tua le tā leni mai ātou. Oe, au ngā pea lo na ola. Le tua au auna ma tau tua ina lo ufi na ngalo. Iaso o to toe lo mātou tamā. Ia le ne pese. Ono Yesu. Amene. Amene. E ina ia ufesili e te fia fesili e tuai au le sau ni mai sau e ta ina le pese. Sinu mua fia fesili e tuai e te o tamā. E iei se mafua anga na tūsi aile nei pese. Wapatelo sunga mapusanga mo le fesili. O le pese. O se te talo. O se pese, o le pese o le te talo. E le teimi lau sunga mapusanga sa awa whaina e ngase o le tino. Fo I mai sa mo le walu ono, na walu le sa mo le walu tolu. Na walu e ave le fatu tuanga hoi lea le masi no tau tino e tato lotu. O le Rastafari Samoa. E o sau le walu ono. Te le iloa la o te sau mal mai. Anala na o sau le ngase o siu tina. Au sau nei, toi malo silom tua. Ia mafua e ona o tile ulu vanele le ulu pop marisa ia ima a ulu vai la fo mai a me fo mai o e faina olivas ai mafua mai ole laula au lol marwana iol ke mi fo nga ole na faia lo treatment nga mai te mi mamsanga ole ai mataulia e ai ole valu fitu o maua le wha o le tanga. O maua le wha o le tanga I le valus fulma le fitu o mamsanga. A la wau loa, la wau diagnose o ka o mail fo mai. A wau wha noa noa o whewheloti. O maua lo le wha o le tanga. O le ingola le pese. O le only Jesus. Pe o lau te pese fo le I le teimi la le o wha malo wana mtua wha malo loa o Yesu. Amen. A malo loa o Yesu is teimi po le amatanga o le tausanga le o le tasiba o le fitu au wha o le ina lo ngā tu tonu. Ia, e matu e fo lotu le lena mafita o ia masi o tolu le mate nofo ia tamau tinau tamaitia. Ia, se o a inga lai wha fonga wha long o lola. Ia, o le pese la. O la o tau tinonga na o Yesu lava na o wala au iei no o whaoleina. So sani mai la ia lea. Ula tua tua vai fo mai. O kilia. Ai na whaina o livers. Ka waluange I mama. Ia o ngawa. Mai wa tele le. Lea fo I le. Le mea na le na uwhatua na le la. Na le so mapsanga. Ai o te mana tua la o te talo. Ia upu o te talo na whaili te milina. E matauria o le taiminga o le lotu le ai le te tonu ia Yesu, le lotu le o le Rastafari. E na usau whaolaina le amtanga o le tasiva wa le fitu o uloa le matanga o fia o le whaoletanga. E whafose I aona disappear le. Ia le mele tupu ia. Ia o. E peila o le o upo le pese whapela o sunga mapsanga. Lord Jesus, You're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. So, only Jesus, you can see me and know what I'm going through. O mavu fonga nga mavu temia walu ifengta matinga. Fe alwa yamal mai. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter
into my life, Lord Jesus. Only Jesus can satisfy my soul. Ya, atua tu le. O le aili tanga le pese lau sunga mapsang. O te mana o e taina whaapitoa lava le pese le nei. Mo le a fionga le lipan mia. Praise the Lord. Le fionga ya la auli ale mali toa pula te ba fosi Schmidt. Amen. E dedicate ai. O a leu teilo. O le ai si mai mai. Amen. Ia te lo fola oa matan fa solo le malo si o le sunga ti tai o le malo. Praise the Lord. Ai e fia ta fa apitole nei pesi e dedicate ai a ui e fo I teimi fa penei le recovery ia lo fon le tu e si tatu te tai. Mene. Ia yel no fa malo longa to ia te ia. Ma ia to e saunia u penga mo tau. To e taliwa to e failinga luenga. Ma ia manuia lona tulai mai. Praise the Lord. Lord. Se foi fainga malo. Ia Tulai mai le nei vai teimi ta fa apitola vala. Ia mole sunga le lauli o mali to plo te ba fosi Schmidt. Ia. Pe fa yo fa fonga mai ia. Pe fa mo sava no wa le nei ia o kilani. Le foi no ba vai to news o I foi le lungo le sa foi le feilo inga nei ele. Ale fionga palmia ia male le foi le ole. Ine New Zealand. Kamo for Peter Winston. Fai foi feilo inga o mo Samoa. Yeah, the yearly tour. Yeah, shall we say congratulations? Yeah, to the Prime Minister of Samoa. Yeah, Mr. Volan Capeneta. Fi acknowledge ai foi le fale pese po pese na po ina le pese. Yeah, le company ale Techit Records. Yeah, sunga ya ese. Yeah, mamoni. Yeah, la we na faiel nga luenga po ino pese. Fa tailo sau fa le tour I lo fa fonga. A faio e ngase. Mene. O lo pese le, this is your song. Whamania le tua ia te oe e le swafa Yesu. Te ilo le I tala tātou pese ai mana ia le fasili a le suna whawhinga mapusanga. Ai e whela o fasili. Ona lo te ilo e li tutonu ai anga ruenga le o mai tau atua avelua ia le whaonga ino lo soifua e le atua. Te lo fo le von tātou ngā lulue ma tātou maulua ma malama e le tāleni. Wa te le fo I teimi e te whamatala ina ai le o langa sai ai. Ia ina ua whaonga ina na le tua le o langa. E le ngatala ina vea o se whawhianga inga. Ai o lo whaonga ina fo I le te lo vaenga I tutono community o le tātou atinu ni New Zealand. A le fo I laua a matau na ea ngai fu e pu e ia ma o lau lava lea te lo lau lava lea vision o le pese fu le ngata le lau ngaina ma le o ina no fiong pa i le atua ai lo tuto e le atua se fatu lo te pese e ui le matua o lo soifua wo e basta fa pero se fasili e le telo nei mau mea sa ftai I ma oe o ngaluenga le atua lo se ngaluenga whaingo fie e iei teimi le leiso longa le e teimi whaingta o lea la te whianga I mana ngaluenga le atua. O le sua ina la fiong pa ia le atua o wale asa. O le mai tau atu, le wa whapese le wa ilunga o le tātou YouTube channel. Ia e kai ama o I mapsa. E le itai tāsang. O te lo e le leilau pese ai langa lai whaasa o whalitua. E se taimi pasta ua wha o so fieulango ne tuuia le tūlango le pese. Pe se te me fa o Sofia e o lango e tu ia nga luenga le atua. Fo le wai le si tangata fo le fekai ia mfa fita uli te ia wa talai of tau. Pe o le winga na o le fasili fo ile le. Ai pe le wo mai tau atu o fa ia pese o lunga. Pe se te me e o meni langona fo ile le ia te o e tu ia le pese pe tu ia le lau mai ile foi fe au. Ono fa fita uli e fita ia I tātou le aso ma le aso. No fa fita I mo le siri. Lau so fa fita I mo le siri whainta. Vole. E lei mastemi o te manatu ai e tu vaenga I e lua. E fo isi o vaenga o nai o mantou. Fo I vaenga e fa pe mai. Fo I se tu I alfa ili ta miti o te alua talpi ano. Ia. E pi ili mwhaianga fo e se ale le mea lofa.
O le tali la sile sau. E le mas te mi o te whapea o te ave se. Langa ele mwhai. It's sure for your DNA. I le mas whainta o le launga lupo le tu. Awa e pese fo. E launga fo. A lo sunga sau. A o te fia lava. A o le uono sfulmu le ono tausanga. O ala ma se malo si o le ase me o tutoi le a mi se fo me alo fa le tu o le fatui na mengi o pese wow leva o le muita fai mengi me mo fatu pese lo lang sa fai fo la uli pini sa mo le tamauli ia o ia i sa mo na vai te mi tolu sanga ia so nei telefo isi me na fia ai ma me il te mi o lo lang ia le la wo lo sunga sau si le sunga sau msale over ma le luas full pese e wa e pue to le pue mo moisi ala ulipine city le so nga vilieru ya lo mga ovo e fai si version e koi pue uma ia ma pue to ai molisi se full mon tu pule o mo o le sau o le pese le sau mo ka ukia o le kwai ale pue le io ese mo moni il tele o pese ai te lo ai ia tanga te fa manui ai ia e foi tangata e family foi de la unga ia no inga alfa tasi ai kope kuangi me o ye ko e mangu o le mo si malo si tasi la usini sa u eri tai na family mo o isa tangata sa ta faulo soifua eles kama ka fao ai tele i maua se si temi o lo ta fao na family e na ilo lo aina ona maua o tene pata mea malie ai to lo ia la kala ngoa mai me pa ia wa le tangata le pena le si le tangata pena o ngai lo soifua tina ya lola ka kia after tene pata mea she's a pillar of our relationship, our family. Really, love you, darling. Kero ngai kfalo longo mai. Ia malta fana uma grandchildren. Really, tua ia kama ia kako pesela umur kai. Ia li. Yeah. You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus. You can see me
Jesus can satisfy my soul. Wana o oe lo umana o Yesue wana o oe lo umana o Yesue wana o oe o lo ufa moe moe Yesue wana o oe lo umana o only Jesus. Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Only Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Only Jesus can satisfy my soul. Only Jesus can satisfy my troubled soul. Ja, tātou pesena, le ele wha moe, sa po le lua le tolua i aso le lumanai. Ia ona tu le lunga o le tātou pesena i le YouTube, ia ma isi platform se whai fuona e accessi ai, e le tātou whanolongo, le tātou pesena, ia au te loa. Ia o le a le tutalaina fo le tātou leina o langa leo fo ua tu lata le tātou teimi. E le wha moe ia
O le ai fu ilau longolango le tātou pese nā pe ai lunga ia tango e subscribe ia ma send atu le link i nisio na ia warm na ia ainga ia me se fu se sio te lo ngase ma ole ngango le nei pese lifi e lona tulanga pangatia ma le mana umia o le pai mai Yesu ia pia na whaafonga i upo le pese le fiafi na o Yesu lava. Only Jesus can satisfy my soul. A whaina o pese ai le tua, ma tali mai le tua ma silfia Yesu le popole ma le manatu sa iai ia ma le fefe loti alo su mapsa. Ia ai favose ia fa menga ele se le alu ia Yesu o ele leva ana mo Yesu ia ai tu lo tu fo ma ia ma fo mai o le se me o ma ia mo ia nei no fo la o ma fa easy treatment a ke loa o le lo fo Yesu o isa ia o leva no so no fa ile o langa ma le tino le malu le o le tua e me fa pena na o si le fia ai no mo lo Yesu ia vi le tua ele fa pe o isa atotoa ia fa le tua tu le langa ma fa nga i le tua ia no vai le wo ma le vi ele tu lo so ma o lo tu sulta usanga o fai au fai nga lo nga le sole ia fa ngu anga le Yesu ia ma ngu le vanga o ki o pe ma ia ma o ki ko ai ma ko ia le se me fai mo le ia me la nga pe ngo siri so nga ya sa o kai me angi o kope o angi me o mo ia o ma oi fa nga o ma ki me kasi sa nga mo muri ma sanga ma fai il talo ma ta ma tango fiel pese ni fiafi vi ia le tua faftai fo yo stau tinonga e ola stau tinonga e la ngona pe le loto faftai fo ile moinga lo fa o sofia ai le loto e tu sia le nei pese el tonu fo so se tasi e fa longo ai e fai ma fa manianga ilona fo yola tau ma fai le li ai faftai ia mo le nei fiafi ia le tua ia fo ia se sa mi sta talo ia no tu fale ma foi ta va tu fale ma lo le tu le tua fa ftai tele thank you Jesus fo ia le inga ia te oil o manto tama thank you Lord monia upo la wa fionga pa ia ma tango fie vai o e ave la tala de le lo manto tua fa ftai le tua le ne ia no tala fa ftai le ne ia la leo lo manto tama lo launga ina pea le upo le ola i le aso ma le aso tai la au nga lue le nei taimi lo manto tama ya saulo mato tua le tua mato te whaftai iau whamanianga tonu nio mato ainga lo mato ta mai se Samoa la community lo mato ta ma whaftai le tua iau whamanianga mo Samoa si o mato atunu pele tai foli nei atunu o lo mato nopi a iai lo mato ta ma whamanuia le tua pe ona si ti atu le nei afiafi lo mato ta ma pale mio Samoa lo mato tua iai lo whamalo longa ia te ia lo mato tama le tua whamanuia ia Israelu lo no pa ia iau tangata lo mato tama whamanuia so se whawhia ngainga le tua whea lava le tua whamaluturu ia ai ona o e maro fina ngalo iai whamanuia so se whawhia ngainga whale tua ma ainga ma e kalesia ia whamanuia atu ia te ila tau. Munia ia Samoa, mai maunga te tele, se ia pa ia maunga iti lo mātou tama. Whamanuia so se missionario lo tala ina lo fina ngalo i tu e wha, o le neila lo langi lo mātou tama. Uoma pa anga le atua, le nei ala leo, le nei ala ata lo mātou tama. Whai mai la tau i fia whaalongolongo le atua nei pol kalame. Whamanuia atu ia te ila tau lo mātou tama. Pa i atu lau whaamalo longa ia te ila tau lo mātou. Tua mātou, sa apele nei pol le atua, ta i mātou i o mātou ainga. Fo ia le vi inga ia te oe lo mātou tama. Whaftaile nea whaftaile au upu lo mātou tama. Fo ia le vi inga ia te oe Yesu. Amen. Amen. Ia, ele i whatu sa mo ne whiawhia. Non whamna tu lava na ia tātou fulfulanga ia. A whaia te whia ia i lea onga tu ia wha Samoa. Wha Samoa le fo le presenting o lea onga wha Samoa. A mata le tausanga fau. O le tausanga fau. Vas mon muli Januari. O le Auckland Pacific Bible College, i o le futinga lue ai, whai aonga. I o ne whafso tai mai leo le tā telefoni. Fia le stala lau swafa, i le uto o lua leo mau tono le tātou Paul Klame. Ia, se tua a po se tama, ia el ngata fo ilea o se tina.
ia le o mo tātou students e tō lua o tātou a onga le tau sung fau ia ai fia su e ma oina oi ma o le whailonga diploma ma certificate ia ona e walau ma le tā telefoni masani o lua tasi o lua lima valu tasi whalima to e luatu o lua tasi o lua lima valu tasi whalima ia le ngata foi lea ia o lo iel tātou tusi lea o le tusi whai sauninga ta o le tusi so swani whaafitai ai la tō e na whatau Peo lolo nisi na whatau la tu tusi talona to e whailo atu ta tu tusi lea. Ma tusi leo msalo o tu titi o le afe ia kopi o whai. Tele nisi o au auna le au whainga luenga mai la tau e o la tu whatau mao ngā o le tusi whai isa uninga. O le whai puiponga, whafouina o le whengainga, ma liu, papatisonga le vai, aso whanau, fo ino le pepe, talaina o le maatunga mau, ia le fwoi talala o maatunga mau le asto nenei. Ia ngā onkango kwa le kusi, la wei el por kalame, wha Samoa, whaunga o le whaiwhiau, whaurur whalenga o le wharisā, whaapaieina o le whale o le ainga, suaina o le ele o se ngā luenga, sauninga o mānaia o ngā mo oe pā fwoi o se whaiwhiau, po se whaiwhiau so soani, ia po le tia kono, ia o kou kia kong, ia manga ia la o le whaia ke oko o kaungu i oki mo ana ingo fwoi whaiwhiau a, ia a fia ngā whaitau se kwanga i whaikau, ia sa tapina pena e mo le whina ngalo le tua. Wala au mai leo le tā numera, batu fwoi leo le account, ia, on la fo mai leo le tau o le tusina le tolus fulta la, le upa urungo le tatu por kalame tolus fulta la, ia ona ratu le mo moli lele yatu lau tusi pete nofo lava i Hawke's Bay o te luatu lava i mo moli lele yatu lau tusi lau pusa meli. Ia mo le fiafi ia, e el wha moi o la tatu tuefta pa i fol tatu por kalame le vas fau, i la sunga fua le tā le valu, ia, ai whafte tele lava i le fiafi wha malulu atu o le talatu o le tatu leina mo la walau mai so finangalo, ia ai si maua lewa ias fau ia ona tala lo tātou leina ma tala tātou leinga ia ai muli atu le ngang whafte tele lawa sunga le whafte ngainga ma apsanga le fiafi mo le whapi eino le pese il ngata fo lea ia o le tutau au mai so soani le ngā luenga le fiafi whafte i vol sunga ia sau le fiafi ia le whapa moi la tātou toi wheloa i wai aso fau a mo le teimi o au tō au na le sunga le whafte ngainga ma apsanga pahila ma tō au na le poni fono ti fa soifuia mo nei teimi. God bless you all. Slava fasu mfitu ina pati o tulima o tolu uma. Watu livi inga ile tua. Sawia. Ina pati o tulima. O onu umala. Malevi inga. Maia alalanga tuia. Ile tua letama. Alanga maleo olisa oloto sana. Alanga maleo olifia hallelujah. Let us put our hands together and clap for the Lord. Clap, clap, let the praises go up now from the house of God. Hands up, all you people who believe in Him. Give our hands for the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Besse fogo, besse mai, besse, il besse fogo, e via le tama, le asso fogo le lotto e fa mamma, usu, ilo leo male chitarra, alanga male leo, ole sa oloto sana, alanga male leo, ole fia hallelujah. Let us sing a song together, sing praising the Lord. Sing along, let the praises go up now from the house of God. Let's say it's a new day today, celebrating the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah.
le si fonga matango fiena o le sunga le whawhiangainga pasta Poni Fonti ia ma le taualunga toi o le tanto pulkalami o le neia fiafi ia o le tutu le upenga i le loto pe o na whafonga me le tanto tenu ia wa lua foi ma le au na le tua pasta mapusanga paila ia mai le kale si hapa price o le si foi le ala la le sunga le whawhiangainga o lo ngalu luai ia i manu rewa pe ona ia le awonanga i le atua ma le tātou pulkalame le neia fiafi mamoli atu le whaafteitele ia mo o te uma sa mafuta mai a meiso le tātou pulkalame ia pe ona ia le neia songa fua ia o le tātou pulkalame le na o le a te foi ma le tātou pulkalame le mea sofou le lofa mananga le leio le atua ia tātou te ulia atu ia ma le ola ma le malosi ia pe ona ia le tātou tautua. Whaftai mo i lato umalawa sa maua mai le tātou pulkalame ia ma whapenaona whaavanoina ia le tūlama nei minute ia e whaafonga i foi le aoina ia ma le folofoloina le fiongpa ia le tue amatai le tātou vaiasu. Ua whau masoloi mea le ao ngai lungo le Facebook ioi. O koi kiki pāngi ai malau ke le fongi ngā mau mea ke mana ia le ave sina taimi te whaafonga me whanongolongo ma teo wai loto le upu whauina le atua ia i le neiva yaso. Ia ma le tautua, anga le leile atua le tue tali wantu ana au auna i maota malawa, ia maua foi ia se malolongo le neipo, ia ua ia le whaasauni ma tāpena tui whi amangaruenga o le asoa tai au. Luas fulu minuto na tāle le tulas fulu, ia tā force fulu on whamatafi fulu le tātou polklame ma le tātou tautua, ele nem foi a fiafi. Rosalia, olá o Pele. Tau mate oi veiste tua Malie le tua masio tino matai sola ino Rosalia ola upele esilo fa oe te alofa ea Leilo fua tate tau mate oi veiste tua
ta unu utia o la ta e angainga Rosalia o la upele Tau mate oi e se tua e tate tau mate oi e se tua
Ola si fonga mantongo file na lo fe pesel oski band manisi no fatunga pe ona yai. Ya, le de fubanga la fiafi male tautua Radio Samoa sfulima ivatolu amole sa talu toe malailoa fatalo fatu ngata fole tavae asiata malol se fumaria Amelia Mikaele alofatu fa tele fata smaile ne fubanga la fiafi male tautua Radio Samoa sfulima ivatolu amo suluveta mapusanga pida neliko ya malo se fumaria manuia malo longa ole ne fu ya fiafi time will find ya oi lo wa lo fanauna mo oile pele lo wa le ase meltify in a eternal mind dear ta umai fia diua yo tinga ni mele leina tafa ita leleya dia ta umai Fungala se ai tu mau pela pele ta oto mai ya au mai so manatu so fa e lo fa tu tele tala tangata so my fire falea angelo lelangi au maya setali loi mata leta fia diua yo tinga Nimele leina tafan ita leleya dia ta uma
tafan ia taulele ai ia ena tauma fia fia iua yo tina ni melele na tafan Vale, eso es ahora. Ve ahí más seis y no manubela. Pero la va, no puedo por tu atrás. Tu mamá, si yo miro y tu mamá. Yo le pongo, digo, ya traigo más profundo. De Martina, cuando se canta, cuando vale otra mañana, desde el piano, otra fiesta. Tu mamá, si yo mira y tu mamá, ole como digo, traigo más profundo. Le wa tula mai le tatou taimi I le wanti le nia fiafi lua minuto na tale o se furu manato le tawalunga ina o le tatou porkalame ia ma le tatou tautua I le nei po tatou filoa I le asolulu I le lofa maranga le lei o le tua whapte tele le whata simai ma le taliaino le tautua a le radio Samoa sfulima vitolu a moilo mota mlo lawa le nia fiafi manuia malolonga manuia fo ila lauso fe au mangaluenga le aso atai au me se fo ina I whanau ia o ngā tatou filoa iai I le alofa malanga le lei o le tua wha soifoia. Talofa,
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1590.